97.9 It's a science I'm passing it my bro. Nansa no pray. A bema day out my intent. Akoma ejo. Akoma ejo. Akoma ejo. Ni ebe me dey tumpo. Akoma ejo. Akoma ejo. Akoma ejo darling. Ni ebe me dey tumpo. Fiada boja ye Akoma FM 87.9 Akoma 87.9 FM NFA yaba abadwafo nyina ye ready e wa ha ne ye August wasana bosome de toso eduba kwa fimpino ene eduno emiensa yatena se ne nso yade Akoma mu nsem dwumadie yade esomo na yatena se hye ne so esa wuti Akoma 87.9 Rabi 1 TV ni Osei TV Papa B TV sabre wamoso efa dwumadie ne live donku bremo wo be hwe ewo Onua TV Akoma mu nsem dwumadie Facebook yadam etibomodien na eka ye ho Akoma 87.9 FM ewo Facebook no esom YouTube Akoma FM 879 Wunya subscribe ya wo ya kachire papa bomodian subscribe ewo YouTube ho sade be ya time so ya pani atwewotom na watime ene yen ahyase Facebook fo no so madama momomoden na monhye na fe mo adwenkyere no munya nto emfa emayen Spain mine mo Big Love Radio ebie yen ede atom OPD Radio Ghana enso dem ewo UK mine mo sanso so na emprempraying the Plus Beauty Shop she's hey one na pamfo wo so so ehwe Akoma mu nsem fan club for ye chiachia mu nyina mpaboafo mu amowo atonso dwom ba bibia wo a wo hwe ye wiei enchia soronkom na ye de ema omedi ade ama Serwah Sarpong na mehwe kire ade ama Mama Akos nana akua koko ewo fi ha sei Obapa akoshia sikapa ewa ha Pastor Julius Naba ena fei Evangelist Samuel Mensa wamunyina bominchidom Producer Ishmael Haywood Nana yao eni Beluchi na omwadama eti ena wohwe ewo Facebook no som Akoma 87.9 YouTube Akoma 879 FM Yadishia muwo Facebook momomoden na momomonsa som na yentemo nkadwenche ni nyina munyentuo emfamaye na yenkenka ni nyina emfa emamom na baabi a wohwe ye difference so ye pese ye te wonka eti bomode na baabi a wohwe ye efre bia nso ma yente wonka awia brei Margarito GH wudemu live papa wasi Moro Market sabre wudu ani kire mo hono ma enya sebe hwa wo mo abade mu a won mo tie Akoma mu nsem ewo Moro Market ye chiachia mu nyina bomode se baabi a wohwe ye awia brei ba ma ya te wonka ewo Facebook no eso ye free nkomo no ase obapa akwaba Yana Wudin me pacho me de Abigail Edu Esi ufihin ene baye pacho mi free Achim Asafo na wohin me pacho ewo Kumase ha ne Accra Kwantempon no so mfimfin ho be na je se Eastern region of free buy okay dia na donam me pacho me ne abrantie bi ewo ba na me sesia no mikura nkwala mienu pani no ekonya 15 years ketwa no so konya 9 years na pani no papa no mihia no na mi wo school JHS ana me di be wie school na afini mu pe ana me wo saa me ba no na me de be wo no ansa na menyemo no saa na be ma no one oba foforo ewo ho a one ne won kwala mienu enti ekoye se na chese yakoye mienu me pese ye tin komo na se ye pa o mane ye mienu me pa cho ane pani ni papa enkon ana ketwa ni papa nso enkon me pa cho enti hwan asem ne ye beken ye ka pani ni papa asem ye friend sen ye friend no Kofi Agbasa enu no bia nim wo bebi a owo no okay ba ni din so a ewo adakam eye Clement bieni okay eti Kofi Agbasa okay ehun asem na mi ken okay ono ne me ba pani no papa enti me banye moye no na chese yakoye ema mienu ewo na blabom na me na makoto so mienu
enti me de me yese me wode a enya de a metena ehun fi se me kra na menya ahobo a me de be wale na me pese me ko school enti eya de a me ni ye adwuma bebre a omo wo honom achim ajapoma adwomoku asafo obi anim se de me na bre efi sa time meka se 16 years munie no bla me na bre na me di nyinsen no e de baaye enti school na ambaso e na nyinsen so aba me decide say school ni de me kwana pesa me vocational school ambaso e na nyinsen aba ana wo so a wo san wo yire a okura nkwala mienu minti minjina ano enti meko oba no emom ekoye e no jami enti metena ase ebe woe me wo wieye no ana saa oba korona enso baaye e ba back na oba enso wamba no ahogun so efie no ye busua fie se oba na obebo akutia waba ni kunu ho mi kun papa bi uwen pie bla ne ndi nkomo fa me chop money bleme enkwala na bo ene nsem bi saa beble a minti mi kra mbobo ni nyina so e wa ha na odede saa na etete me enti nukura ni me ne na nko da nya me ye ya ne se me beto no enti mefa me kwan be ma ni mom na ebu mi kwase a enso mekwasa adwuma me ne ye nyina ayekwa mesesa me nyama nyina e na me koye na mesesa me nyama koye no kura no be ma na de me ko waju kura se me enyama na mesesa e de koye na ye ni nyama ana me se e ba ne sen na ye wo nyama me ko waju ho na me ko kirechire mu kire wom e na o mo se da bi enti o manje bibie mfi mi nsem amfa ma no e na me de ko tena me baabi me di me pa e de hwe me ba me mbisa ni sika bi mpo na ewomu na oba na osan ba na wale ase no wantimi antena ana be ma no esan ba me nchen biem ena osan ne me be kan se ye nsantena enti me ka cha ne se mintimi ne ntena saa keke na kwase ebuo de etosu mienu ensan amba nti saa de ne obeya me ho ade ono so te ase na emom sikasem ana me se meboa no enti meboa no me ko so ne ye adwuma mi kan otwaja ono akasa woni machine a ye di twandua no me na me ye operator girl a me ne ko ye kwotwa esan papai na ye koye se adwuma ni nyina ye ya ahoboa de nyama no ko market a na wato nyama kakra na ode abafie enti tina me sane ne tina second one na chese me busuani ni bia enim ho hwe ye me ni mienu afeda koro na me ne ho na mete no eya meta akwa madamfo bi ho na me so me ye adwuma nti me ba me bedi be na wotwe ana nansa e wo ne ho na masan akọ enti emla bi me ba fie a me be hu empaboa bi wo fie ho na me bisa no ho asem me bisa no se ne wofa ase bi dia ampa na ne wofa ase bi nso ebetena aye nchen ne wofa ase ye fe ne ya nti eyo no na me ni ho no obeka mechi na me se da kro me wo bebi a me ye adwuma ye chebi amanfrum ana me hia ababa wa bi minimu na che ena ohu mi na ofle me ena se o mi hu wa che me se an ana edidi nkomo no se na nti wo no kofi no ya mba pani no me ba pani ne papa no ye ka ne ho asem nti kofi no ohwe oba no ana wanya no ho a wakoye oba foforo ho ade nukura ni eto me so menso no manshada ama na ehu se ehame anase ehame enti mantimi anje so papa ene edididi nkomo ena me de ba afie me ba blante yi ho nso bibia ankyere se waware nani wawale wa hifa na me hu enti me bo mitiri mpo se me ba fie anadwu be ya 9 to 10 ana me bedu achemasafo me fiche bi amanfro bedu achemasafo me bedu ye no ampa na oba bi te ni gate ano media man kasa se ye dan ya me ba me mbo ago mini bebi aki sha me kofa ki me bie eho na minim se me nenete enti me ye se me wura dan nim pe na oba no sore ye e no kroso me wo gate na no ana me se adan o se me kwahi ana me se me kwa me dem wante ma se me so ma ante na se
o se ono ye be ma no eyire ni kunu ne be ma no na be ma no o se ompeme mimfiri honko ebe ye ntokwa oba na wura dem na chese o ma park mi niam akura si ho deda bag o ma park mi niam si mu no peja bag no e na odi be si abonten ma me se so mu na jekọ na be ma ne se ompew e na me koye e ne ntokwa de si pa e na nadwo no me anya moto mpo anya ka me nan ne me ba o hye mechi e na me de kopie me papa ho me koye me kobo mama ne ene esu ni areho me di beble e na me twa amasem so enya aba ana me san kọ kuro na me di pa wo so no enti me wo ho naja me san kọ hia blantie bi e no se obe ware me te na se e no ne me nyina ba fie obe hu me papa enti o sheda se obe ba bebo kokoko na wa pe wa je list na nka wa be me ho ade emle na so ye kọ be mai me hwa na ho boa na mi hu ni se obi a de o kan ye ne no na okoye enso o se eno na okoye mi ntimi nkasa na ese me hwede a obekwa akoye ana me di nachi ye nyina ye kọ ye kopiem ebusuafo anim ye kọ ya be ma na sem ne se obe ma bi afle no o de ne number nso kire yen na sa blante ne se ne yere ne me nti on twe ne hu mfiri me hu nti ono de obae so oba bebi sa se me wokunu ana ansa na de owoye no watoa so ena busuan ka che ne se mi ni ku se mi woku a anka mo ma ne kwan se ombla ye broso a ankosi aga ena me ne be ma ntem etete me san na mu edi me pa ana me kwanya school bi a yate ne foforo eno so wo chebi potrase na afe na ope obi a obe no anu aduane ama school no nti mi kopie so na mi konya asa akonya no enti sade a me boa man no no so o ye boafo enti me pese me ware o na ususo mi mu na minim se obetimi aboa me pene so ono so ni me papa ne me papa kasa ama yakofie wakoyi ni hu anim se one me ne wo ho da kuro ye wo ho a blantie kofi kuro ya biem ye me ba pani ne papa no asenya ba sa kuro no so ye chebi potrase se ne yere eneme enti ompamo me sa anadwo na asemu no eni anyan ebusuafo e wo ho no mo no ye se me nko na echire bibi wo ho a ne abeka ana me koye 87.9 e ho no masetena nso ekoye basa de tosu mi ensan biem eno so obepamo ablantie bi a ono nso so na afei na ope kwan wo me ho na minim ne ya ohun se sa ablantie no etimi ba me ne madamfo no ho sa amle no minim kwan ofa so emenu so otufi achima safo ba chebi amanfrom ebeto shebla yi so entokwa ne anim guase madam no kwaduabo nyina apie mu ena ode koye eno so koye basa Akoma FM me san ko fa third one fourth one ono na menene wo me ba ketwa we a okonya 9 years menene wo ye be ma no mukrampo we mfi me ono so menyem ko na meni mabusua be ba fie no eno ano no e ma minya 9 months ma wo be so no na me ko suhum waju ana me ko bo mama ne ena omo che no eno so kura ahwa no anye papa bi akwale benya 6 years ana me fla papa no na me se me be kura so hia o baby a hu se ni papa ni nti bone ben pa ana me dia ye o Akoma wo ya kwala ni se 87.9 Kumasi enti obeti ase ena san ba afie biem ebe hwe ne ba no ablanti ebe hwe ne ba eda ba ko da mienu da toso be ye 9 no ena me ba pani ni papa ebe to no ewo me fie bla ya makwan one bla yi ntokwa me ba ketwa ne papa ntokwa ema opamo no efiti last year ebesi ene akwala ketwa ne papa no kura omfi ni biem
na me betena me papa nkyɛn me san be high dan wɔ achim asafo hɔ na me papa bebi ɔwɔ no yɛfrɛ hɔ achim adwomoku na me ne papa nyinaa na da dan baakum dan ketewa bi nti na me hu sɛ ɛwɔ sɛ me pɛ baabi nti na afa sika ba me nsɛm kakra ana me papa nso boa me ana me bɛpɛ dan no ɛwɔ achim asafo hɔ na ɛhɔ no koraa de makɔ bɛn me ba no pani ne papa na mensusu da sɛ ɛnneɛma bi a atwam mɛka sɛ 12 years ago ɛda so wɔ n'ani so saa bla yi me ne wa wo ba hɔ wo bɛhwɛ wo ba wo bla na aduane wo bla ne sika 87.9 Kumasi me no mienu ɛsan yɛ adwuma no yɛ nkan tete no me de mlato ho sɛ yɛkɔ ba a mɛgye me hyɛ ɛsan sɛ yɛ sɛ adwuma na afaso bia ani so ɛde ma me no kɔ ba me no yɛ free bla yi afɛ de wa bɛgye me hɔ asenya bɔ so abajo he me fie hɔ me fie hɔ ma hai me ana ma hai me ne me ma mienu a yɛ timu abɛgye hɔ abɔ so ana me se papa emra bi ade atwam no me mpɛ bi saa biem ɛwɔ mu sa wale no eni mani so nanso no menim da me nso ma bɛpie me mpɛ agro na woni me di no twe wo ho firi me ho na ma me no na mu ikura no me de menim sɛ me ba yi ni yie diem enti na maton me kwase ade ama wo sɛ de ɛbɛyɛ a wokɔ ba akwala no nso anka wani ɛbɛkɔ no ho ama me efi sɛ mɛkɔ akɔ wo foforo biem abɛka ho na ayɛ miɛnsa no menim ne no nso ebesi na kwase ano na oton bi ma oba ketwa no papa na enye me hu sa wotonton kwasea so na wo kan yo me bu so asebo me pa cho ane aha me say wo se woton kwasea de ma oba pani ni papa anam se wo ne mema mienu na wo ne se nkora ne ntia na woton bi ma ketwa ne papa na enye ye me pa cho ye pa no no podi o ma me kwan po ana waton bi ama no okay to aso enti ekwa se wo se me twi me hu firi ne ho kora na de o ye no na afa eni anyan afa ne yire no nso so na no kora be pam o me no nani kura mu ni dwe osanti me ne me be ku te se de ame na mabegye ni kunu efi ni nsem enti me mpesa ne amaniama no me kan ya ablante yi nti ase na enam gye bi so me twa me gye bi a meton ana driver ni bi efa bi me bi sa na o se enyo no wonso wo car na kwase se agya no enti ye hwan biem Akoma FM 87.9 na momati me ya umeti na enyewo enti saa agya no ho asɛm a me de pim driver ni no a ma police che no na kyerɛ saa na me ba pani ni papa no no so ne hu wɔ mu bi onim hu bi a agya na ɔmo ton ye no ɔno so di bi enti ɔma ho kwan kora e ma me nka saa driver ni na asɛm saa bɛ na moda so hɔ dabi sɛ me betena asafo hɔ no ɛyɛ na nsenya yi asɛm na me ken ne yɛ ni hɔ aha a me pam ne firi me ho no enti saa agya asɛm yi saa bɛtɔ so biem ana mbehu yi sɛ wo no kora ne yɛ obibia ɛnya ofɛ Akoma FM 87.9 Kumasi sabla ne bɛtwe ne ho ana me bɔ me tiri mu pɔ na me kɔ pɛ dan foforo biem man ka nkyerɛ no na me kɔ bebi foforo na me kɔ pɛ dan na bebi a me tu kɔ tena me wɔ hɔ nom 1st June anadwo bɛ sɛ 8 to 9 nim me wɔ hɔ no mo a mete ago na nipa no ɛbɔ ago sɛ mɛgye so kora mpo no na nipa no wura dan ni mu deda me hwɛ n'anim a me ba pani ne papa kofi dabi asma kan de mentiase ane me ba nya botre me na me dan ɛpono yɛfa ne sɛ ne kɛse bɛ sɛ de wɔ ha yi obi bɔ ago a wonim nipa kora de ya wo be bata ɛpono na no kakra na sɛ bia nipa na wo ba no wa ma ne kwan a ɛna wo twe ho ama watimi awuram wo ma ne kwan a waka na asɛm wi a waka wopono ahina no wɔyɛ ne san ɛna otimi tofa wo ho a owura dan mu a wa nya mu bia ale no ade ayira ni mu na sɛ mɛgye so amɛ no ma no kura nsi na wabie pon no na bie na kyɛ sɛ nya okura na bie ma dabi si na yɛ owura mu na me se na sa na ewura obi dem adan opɛ dan no wani abre mani abre okay opɛ dan na me ba keto na da peni ne de me ne hwɛ TV nti ɔnaaye ɔte hɔ ohun bibia opɛ dan na opɛ bibi kura na sa na ewura obi dem ana enti amfa ho ne na opɛ pie na de ade ba ye ne yanka ho asɛm me bɔ no we mpie
ana me se wumpia ni nyina gate na no hwa mama na mba na nim mpo gate na no hwa na owura ye no ana me se dia ode ba ye no ka na mintie afa dia drink bi a okọ program ode blend ne ba no ene Brenda me se me pese me ya ice kenke na wiawia no ebeboa ice cake a wo ye dia na wo ya to pa cho me ya to 87.9 Kumasi na kaminya blender de ode ya etu eye fenso ana wo su o be ma me bi o blend me blender afa dia saada na obowura me dem ho no saada no na oba beje drink na ya nom deda no saada no na oba beje ana me se drink ne ya nom na drink ben me pa cho kan malt okay na do so na create ba ko e do so create ba okay to aso him ya nom deda enti drink ben biem o se ya nom kra obeje o shaase akeka me dem ho niama pia we tu ha no pia we ya hwe ha enti efie na Kumasi na efie ra no onte ho me nkwa na meti fie nim na ya ewo mu a oba na da no de na wo ho e no ba ye no se na ablantie we na ode ba ye nti na wo be bisa se wo hwehwe ababa na wa betena fie ha foforo no da bi piebla ade bia oba na no mo no piebla no yen ka ho asem enti saata mo no kwa don kan blender nti drink na nti fiera no so gina drink no so na no si piebla no yen ka drink ayi ade ko oba no anomo no ho asem na de a wo hye dem ho ye no enye efiera ye wempie ana se krache me mpe problem bia wo me fie ha pie o ka che fiera ne se wo mpe ha wo de a ene etu no efifie ha drink no ho nti ontu mi mfiri fie ho so mpe how de ani ontu mi mfiri fie ho enti papa no wankasa biem me kra me fo so awanim ho saa ono so atene ko ana me start say me pamo no ompie nti me pushi no onko o se onko o saa me ho no kofa me traveling bag o de ko ana me se papa me ma onfa anko ade we ya wo ye wa hanom no hweyie na me kwa reporto se wunsuru a hyedem ha se dia wa hye ya makwafa police fo abeche Akoma FM 87.9 na police fo no kra no omami ne me ne me papa na abrantie na ofa amija no na mde no ko police station obo no so din kan ho na menimu ni a omokra no omode ba be ye yen na yen twan kra ye behu ni ode be ye me anwumle no eno kra ye nkituam ana me se saa eno ye nkituam ana mo ni a police fo no kra no wo se ya ye modan se obi afa ma ade na me de na ba police station no ma ye mfom so kese bi wo se me ho batan eni abrantie ampene me so ma ampene se masum wan so mu se wo me drink na ho a ne da so na ho a obo mi prepra manim obi ohun mi bia ni hui manim nyina pagya mitrim hohoi me kwa chiaye ene kwa yakun oku me yankasa enti me baketwa no me ba pani no no kuro ya me enti me home wo fam ho o hye me so wo fam ana me bo me homodin apushi no na me ba no so twe no ana ne me ba ni nyina kwhwe akonwem ana pabam me dwane ye police station ho kuro ya ye minim ye ho anso na meko ene me du ho no mo no de wo duty no me bi open no kam 87.9 Kumasi na dia ntokwa na wakoko a ya to ahya wo so abu sei na me say obia nto nhye me so abrantie bi na abo me sa na no so kro di mechi say obeto mi ana nko nwie mi oba no mo sa kra ka che ne say on sign no ko police station ho mbeche na tum o say ya police for no me kra me hu nsem beble wo police station ho nti anya ade a ombe ye ne hwe no no amu no so wata police for no nti o mo nya ne hwe anadwo na chief ne te sa asem no nti odi ni tumu ana mo ma me homa na me call hospital ana me no na ade asa nti nya first aid okay ana no pa me de call ye ni fiada so me de call ye ana doctor ne je me to ho kakra nti na nwumrem ana oyi me ana me ba fi eno kra me niska me papa nso ni bi enti me papa na rewrem a na nya 100 cedis ana de pa doctor ni chew ana ode hwe me na o se ma me ho ya me mobo
nti me ana mahwe ofa ye san a ye je obi bo na akosan a 200 cedis o ka kire na me so mi nim nti meba be da wase ana ye de koye ye koye Friday Saturday ana me call ho no say Monday me Monday me koye na chief ni bisa me senti sesi ano ma asem ne sen ana me se me de me mpe basa ye ena nya afa na ye beka se ye kwa we hu court ni ade me mpe sa o ha no enti on hwa me na me ho ntome hwe pla we pla me ono anso nim se me ni ahoden me tuo me kura ye funu yale se e typhoid enu nti me sam ska nyina hye me ti ha sesi yi e kafo nyame a eni bebi a me ti on betimi abeche me enti me de on hwa me na me ho ntome na e ka bia anso amabo won chen no ontu ama me ebise sesi a no se de me ti ni mu kura ye me Thursday be si na Monday no me hu se enkoyie sesan me ti ni mu hyehye me ana doctor no so hwe me free sika sam nye enti afa na me de ebibiduro nso e bata ho ebi no mu kire me bi na mesom na me de bi nso aye me ti mu me som ano yesan ayi oposa emunsuo no na de egu atere so na wo de egugu uhuni ye de ha de kan se wo so duro okay yo nti na me so na afa me yam bi nso de ye me tiri mu nyina we ya hye me echa na egutu me ti so yi nti me kura mbubo me ti mu mpo me ti ni gu so basasa na me we na butu nti me ni ahoden na de wasan de abeye me aka hu de wa ha me na me de me mpa ne tenten afi osan ka kire me se me ntwan na mehu me na me papa mienu me nim ne obehyehyɛ de ama ye biem enti aposifo no hwa kwan on befa so a ontimi mben yen na afi nso obehwa me na me ho atɔ me de ma asɛm nyina ni me ka kire chief se yo afi omo me kobla me sa bada fofora me homa na me di fi hospital ba ye no ayira na sika no so na abrante no ontu ama me no so no onya na adwin so betua enti onya na adwin so betua de na kire se e wo se kokot na ebe kokot nso de abrante no se me mewia no mewia na drink crate baako ana blender enti ono so aye case etia me enti se me se kokot de a ene na omo de yemienu nyina ebe kokot asama chief ka kire me no ana me si yo mate me ni ho asem se ka bro no nko a anka me de masem po beko na ne osan kaka ho ene se me nim se de ositie etimi apam mema me nsa e wo me ho na me nim anyina so me nim adwen e wo ni tirim me nim ne enti a o tete me sa me ntimi so nsi ano kwan enti se wo yesia e wo se me timi de fa asem we nso so na said ya obin be me na ne yire ne me nsam bia emfa kwan mu nyina otimi eja me na me ho to me sesi anama me nam hoi se uni ho sesi ana ye ka se eyira hwan na eba me ni pani enso no wo ya yire pani me na me wo ho Osu ni penny na pese musa wo ya yire penny. Ni yire penny no. Wo ya yire penny. Wo na afra ho yire penny anaso na bisa. Da bi me bisa question. Na me fra me ho yire penny no woni nkomo me bisa questions. Okay. Let me bisa question wo se wo yi ano. Me pa cho you. Me pa cho you. Aha me say. Wo fra ho se wo ya yire penny no. Wono na hu se wo ya na yire penny anaso wankasa e na hu se wo ya yire penny. Me pa cho me ana me hu me ho. Okay, to aso. Me ana me hu me ho. Enti no me hu se kwase adwuma kura na me ye no. Ontwe ne ho mfiri me ho. Eno kura hia me kese pa meni ahoden me de ka oha beblegu me so nanso me hu sai sa na tete ne nko akura no eno kura ka ho na sa oha ni nyina mene me no. Okay, a police for na ntem ase me sa me yale ni mu sa be ye di ama me koda akuro bi so e fra no achim akoko ana me kwasa me ho yale ho eno so bibiduro ya no de be frifiri uni ade ntia bibiduro ya ana me papa call police station ho no say Abigail Homeso emame ebusia ha ya Akoma 87.9 FM adehia mo aka ya ho ewo Nua TV esom yane Abigail adu esi yane no na etwe nkomo wo free Achem Asafo Eastern Region epoye mantem ena wade na sema to yen ewo Kumasi asokwa ha wade be ma efe ni se coffee ena wade no eba ye se ni ba pani papa
wo shia no na wo JHS afeni ebedom asukwa abisa ne mfia no wadi enti saa na manebo no etiem na wo so wo shia no na o JHS ena chese wone no aburu so bia saa bre kura no na kofi wo yire na eso wone ne tena ya kwapem se duru ba bia wono abige no ehu se ne ma nkoyi a wono ankasa etwe ne ho watwe ne hwin kofi ma ne nyane ho wakofa kofi ba na kofi abeburu na pam no adan ya me yire no na wakofa from na kofi atata no na nipa kwaje na si ho kofi apam ne ho mema wakasa wo kan ya beburu be se enan ne bakro to so mienu papa nyina nam kofi so na sa be ma no ahwere no ene akwa wie post station ni ade akro no sam nyina da kofi ade eto ne so na so kofi be ja no amana timi ade ne ho na wono so abo ne bra akọ da nim na bi kura wonya be ma bi a wono so atimi abo ne sensen de kofi nya na adwene se wo ma ne safa ahode no eno nte no ho komo ena sa wo pie so e wo nua TV so a eno ho komo ena eguso a yeguso etwe no medin ade ama Serwah Sarpong me na me hwe kire ade ma mama kos abadwafo nyina so e ka me ho e wo fie ante abi ye to so na se ebra posifo no ka kire wo se wo de be ma nakọ se assault wo de ne sakekan wa boro e ma se wo se wo tirimu nyina ahyehye na wo de ne kware be ma no so dia pepi so se wo so abo ne kro no etimi ensam no ye fa nkokot e ma akwa de wo se court na ka pese o twesan me boam na mom de na nanka wo so wo pese posifo ne ye ma wo on hwe me na me ho ntome na afe no ntwe ne ho mfili me ho threaten no so threaten ye no nim ni obetimi aye nti na no so no omo ka eno so ho asem ma me na wentimi ambe ye me ne me papa bone ma asem ni ameka cha police fo no eno na me kan ye no wentimi anye ho hwe amfa ama me papa na ti so enti o start say o send police ni ba na asem no won nsem no o send ni message no say madam me pa chaw me ye oye adwuma bi o say PRO o papa empatwan but ai omo de boa hunger project bi wo ho na omo te wo ho nti eye odi nkrofo anim ko se adwuma na oye no kra waje ho tan ye se oye mansotwini eno de yemfa nto nchen eti o papa de akire ko police station odi akire ko police station o ka kire no se nya ne bampo ne me a eye ade a obedi akire aba abeboa me nti opa ne chaw oma emla enya adwuma police ni ba yi flame ne me papa e wo chief nanim eje me papa poto se papa anhwe ne husu yi a obebo ne kwadu obeye case etia no e ma ye twa so na ye koye e to so mienu biem mi akro ya me nanan so flame e no se maame asem na esi no enhwe ntena ho ne bedi unya ana me ka cha ne se police ni se me huma na me de fi hospital ho ba ye no omo de to ho no ayira omo hu baby ahoma na fa enti sesi asam no aka nsinsemu minim ni ameye ana se fa police ni number mame me di police ni number ma no so flare no bisa no ho asem se obeka asem no afei se obeka asem no okay abi ye na si e mame e de pa na sie ye nti na na ye ti nkonwa so yin yo sesi ano be ma no kra san de kro no to me ne papa so ma ye be che yen ena me ba pani ne kodi adanse e bi to so pa da sa hawo e kodi adanse ma yen me pa cho da bi okay because mate kro no sam no charges ne be me ensa wo wa ma ne ebomi ye te se wa da no ato so me pa cho ane nenso no me ba pani no e kodi adanse e se onfa bibia sa emba ye dem ho enti commander no see yo say drink crate ba ko pe e no de ba ye dia ene na akwala no ono so numbi enti ontwa so abi ho me so kakra na manya hoho e wo fie ha tawu me fo ngura mu sesia na wonkomo na po bebre wo msem bebre ha wa ka media metai me shada ntia asam asesa sam no kan bebre sa no a agisi ababa mu busan sam ansana babia e wasa tentre ne ye adwuma no yetumi e de afa ansana no manya hoho ka sie e wa ha we ya me maame hoho ne so me maame ni haidi e mia na magina na nemu na mabisa e kwan so me wura kwa ba wada ma tweben akasemu ne maame na mente nka ya ena wada ma wudin
Midende Owusudako. Owusudako. Dodo na fem Ofadako. Okay. Ofadako firi hin na odi en manya besra ya wie. Ghana had me fribu nyure. Okay. But baby am osisi ya New York, Bronx. Okay, and ya boga. Boga kwaba. Eti na wura ha studio ha nyunyu akwaba. New York boko de. Now nantisie. Nantisie de boko. Em say mbre kakrani. Abofra bi Presla Opoku. Yeah. Na mu program no de muka na ya de no Tom Akoma so. Okay. Ma me de bai. Akoma FM 87.9 Kumasi. O ma me no o mo ho no bibre hunu mo YouTube any program na mo bo me din o Fadako. Station no bibre. Okay. E bo me din Shira okay. Omu dosu. Okay. Na meba no ena eka minkwala bi one ne yere Akoma. Okay. Ena omu di skama me se meba mia memfa me adoye. Okay. Enti me dwene ho na me se no. Me frema akoso bisa no Presla said the akusi. Okay. The Okada akusi. Akoma FM 87.9. Baya with the TTM. Me ba Mr. and Mrs. Vincent Asante. Womo New York Bronx. And no more de Scabi Mammy say me fa me achede. Miss me been one it say abofra Presla. Yeah. As I said me de ba na monso mode eboa. Said the nyami bigina chirama na yale sano ewie peye ntimo hunu me ha na me nantisia no yo wede na na kwa so de hade ebe bono na nse ti wede also for hade ebe bono ama unse na nsem hu a na Presla papa ede ne bedwan to a ye ne yetiefo ne yahwefo na sika na ye pe no nyame animu ni edo so sene ye yankasa na etiefo adaroma omoboa ye na afei na nyame adom ya wie first one operation ya wie first one second one ye nyanwie ye fi se ye hunya nson ye na nyame ya adom 3 months time e na omo so mbesa ye second operation na ye den aka ho enti ahade ye se de ye guaro no ye toto eboboso na nka ye twa ya maame nyame ya adom na maako esa ba bedura na 3 months time de no ya ye de aka ye de asoso enti ye wa ha na 87.9 Kumasi. Aha so amane na Akoma FM 87.9 Kumasi. Aha de ni te nyame so enhira woni wabusuafo nyina. Amen. We de ba ya me kwese sika no de menya nyina na me de ba no. Say 2,300 Ghana cedis. Okay. Nyame enhira. Sika no menim say de ya kan sika no 23 million and 2,300. And we ura ire Vincent Asante ena omode ma me se me fa me ya doye yo na begina ya nem na odi aseda ora ire eni ora kunu Akoma FM 87.9 Kumasi. Ya mu ye se ya ye hunu asem ayenka na ye hunu de yense osorosoro nyankopon a wo hira nipa obi anti ase no onhira wo mu ne wo nsa so mu bia enye yie ma wo mu mobrohu a enne omo hunu Presla mobo no erade so hu one na sefo nyina mobo e wo Yesu Kristo di mu amen amen baba wo nchia no achia obi na ne we de wa ba die mechia medwumanfo enu ayu medical center e wo New York ene Stevenson Commons Ghana for mutihu nyina ene me hokani Mama Doris ene me ma Akoma FM 87.9 Kumasi. Ena mami ya ene me nana Owusua. Mechia mu nyina se enche mu be se ehumi ehobie mu wa urade din. Amen. Amen. Papa we dey yedase pa. Nyame onshraw, nyame enshraw ti Mr. Dakon. Ena ye hu no ete ne nka no ba ya ne nante se nyina adoye ye ba Presla Opoku
Operation no yɛde ka de atom anim sɛ de yɛdi nkan na doctor fo abɔ modern ya wɔnom atensa de afiri ho abɔso miɛnsa ntɛm ɛna operation ɛtɔ so mienu wɔnom ɛbɛhwɛ ɛde ama yɛn eti yɛba na afei yɛn nkɔmɔ no yɛatoa so yɛne Abigail Adu esi yɛne no atoa nkɔmɔ no so nti abi yɛne si na afei wɔn nsɛm no apɔ ne wɔ mu no yɛnhyɛ aseɛ ne yɛnsane ɛde apɔtee na asie nti a awie yi wote ha mepacho ne asie ne sɛ ebro na obo me no se si ameti ha mini ahoden Sunday ya kura me san kwa hospital mi ntimi nya duane papa ndi nti ndro nso a mi ntimi hwɛ so nom on hwɛ me na me ho ntɔ me na ka na masen aboda hɔ na me ka kyerɛ ni se ontua ma me no ɛno nso na ontua emfa ma me ɔde me afa tete ne ɔya obeble mu ɛno nso on pata me na afɛ on twe ne ho mfiri me ho kura on twe ne ho emfiri me ho ɔno de on hwɛ ne ba 7.9 Kumasi on hwɛ ne ba ma sɛ me se asika sɛ ne aka ho asɛm yi aka sɛ ne da hɔ me pa cho sɛ si ha no 25 million 2005 me pa cho aka da hɔ no me pa cho aka wo ya de ye buro ne ma wo boy no me pa cho 2005 me pa cho oje mpata sɛn me pa cho mpata no nso no ma me 1000 a me pɛ o ma 1000 a wo pɛ sɛn me pa cho 10 million oje mpata sɛn mpata de nka me je mpata 30 million wa ha me papa kwan ode me afa so kra nya 30 kwan na ese me mama se no apamo 87.9 Kumasi 3 ankasa no mo be ware me mama say 3 to be 1000 abi kafra mama 3 no oji obi 1000 okay ebra wo shia coffee no odi mfie sen me pa cho na me wo 21 years jeche sana so jeche mpacho an me nyi wo school nyi wo school me pacho an ene na wo mfie sen ene me 36 years me pacho an etu sha na wo 21 mpacho an be mo di nkan a wo fa no ane coffee ana no di nkan fa bi pen me pacho an na ma fa bi pen okay eti na se woni ne kwa ye adwuma sa bra woni ne ye adwuma be na woni ne ye 21 na wo jeche so ma wie mi wie ye mi wie pa okay mi wie mi si me bo se me wie na fie nye but mi ami nim kwa me fa so a me di wie me blai pa e se sa ta na papa ne ma mi nyina mo ahohiahia Matias ye DJ chess no wie mi wie ye wotimi wie me pa cho an na wo se wo botai se na pese wo to aso na me pese me kwa K3 school adenti na amaso esan se nhyehyɛ na ɔno ne me hyehyɛ ye no se ye nya adwuma mbom na nka ɔno mboa me na me ntimi nkɔ school no eti adwuma ba na mo ye me pa cho ne ye twaja na mo twaja me pa cho an okay owo machine a ye de twaja no te mo na nyinsan ne ba ye me pa cho an okay na wo se wo hia no na owo yere e wo ho no ma na wonim me pa cho an e ye den na wa hu so wo yere me pa cho me na me wo ekura ana ono nso so wo baabi a efra ho achima japoma ba de beba me hu ye no kura no na afa me honam ton me wie school ni mu no na me honam ton ti me de kɔ ho nyina akɔchi enti e honom no na me ta hu saa oba no e wo e ho ye busia fie nti akwa se omo ya ade ebom nti na wo wa kura me wa kura na be ma coffee so ti ekuro mu kakra ono wo nim ka ha okay nti na mo ye de na mo hyiahia mo ho wo hwe wa na oba kura na na aba kurum oba me ho e wa kura na so awono hia wa na oba kura oba me ho na wo dan wa kura kwa wo ne wo dan beble wo ho nti ono ba me ho eti wo ba kurum a wo beton wo nam no na hu se na me hu ye hu den me hu saa oba no hu ne se wa ye den me hu no se dia me hu no wo efie ho ne ono nso gate ano no e ya de one ne wo ho yes na mo ba chi a coffee kwa gate ano na ya na re o koton na ma na akọ patrol o papa ya na koton na ma na so akọ patrol okay eti wudru ye na hu se oba ni gina coffee gate ya no ana wa hunim ka cho se we de bia ai wokura obeya ai na sa hunim de wo de betimi ai wrong na mi bisa no so no se ente saa okay ba echire no be hu se ete saa pa enso saa tam kra na me mfa ye funu ye me be hu se ete saa pa enso menjai aka me be bisa wo se bra wo hu se wo wayere na ye ba waye no ho ade na sa munyina mprampra ya wompra no anya ono so ho ade ete ye de na wanya ye me ma na atwa wo ntro me nimu ne esi ye se me nso me hu akodi mu no nti na wo do no ho oh saa tam de na me do no ene kra me ha wo do no me ndo ne biem ene de wo no no me ndo ne biem ene de wo no no me tini aku me ho ahye no me ndo ne biem
metimi ewu ahye no obi a no ne bia ko wa ahye no sai o tete mi se nya me ma mienu ya okay Matias ye eti be ma na fe wa be hu se oni oba afoforo e wo ho ana bisa se die nti na wan twe ho man twe me ho mintimi nkyira potin but dia na menimu ane se dia na me ne no tie no na me pe ana menimu so se na botai bi wo mani so se me be ko school nti me ka ne sen kra na akere ne se fa me chefa ma me eja na mo atwa no me patwa na mo twa na mo kra sika ne bom me patwa e wo no ni di mu onu ni di mu nti chese me ko start school na chese onu ana de me be ko na ma ye me fi school mu a me san be boa no sa na nka me de awie na de na school na ma so mu na nyinsen ne ba ye no e de ba ye no okay so at what point ana wo ye wa dwen se be ma coffee omoa nti wo pese wo tew ho afri ne ho me patwa emla osan akọ ware oba afoforo ye ne ho ade e de ne ba fie na omo sanya abotre pam me no e ho pe na ti mani so tabe na wo me patwa na oba na nya sei me patwa no anya 2.5 no anya mfie mienu ne fa me patwa eti ebra wo ye no utu kwotena coffee so ana me patwa me tu kwotena na so patwa etu ne tie na mu no kwaye oba afoforo ho ade da bi me ne tie ni mu no na ne yire pani ne sa ba ye no na me koye no na yire pani sa ba ana na so ba na obepem wakutia no ana ma wo koye ma me koye na no kwasa wo se wo kɔ no o se me ba ebra wo se na yire pani ne ba ye na wo kɔ no eno kwa mo se wo sesa ne ma bi koye me patwa na ne ma ba ya me silvers na ye bibia bom ebusuan fie ho me ma ase no mo no bibia bom oba na ofa bibia oba pani no atere kura wanja bi kapo kura nti bibia me ko ma ase no ho na ekofa nti me ye se me ami hu niama kura so be ka no kura me nto okwa kwan so a me se to silver blend to bale me ko nsu egu mu blend sa bale ayi ankre okay no ne bale no okay enti sa niama no bale no na silvers eno ene nchansi bi ewo ho eno apɛ ana fa koye ana koye case na ye case na wa wodia afen so na otoemu half bag na ye dia ma kate se quarter okay ana me fa no so e kan ho okay abusia ha ya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumadie eso eni enkomo no ayede afa ni ebe hu ensem no kre ene atra ewom wada amatwen me basisia Akoma FM 87.9 Kumasi kaya de yi di ko okura de msusu se ebe ye duabo woni nsem antem ha de sana na nkrofo susu obi na kire me health alert clinic ema me koye na jai ene stroke ana The problem with this nation so prepare 10 years 1,000 pounds or 15 of people they very who not catch go man go pass on the back on the back see ofi ena baye pacho mi free achim asafo na wo hen me pacho ewo Kumasi hane Accra Kwantempon no so okay na je say Eastern region of free buy okay dia na do nam me pacho me ne abrantie bi ewo ba na me sesi a no me kura nkwala mienu pani no ekonya 15 years ketwa no so konya 9 years na pani no papa no mishia no na mi wo school JHS ana me di be wie school na afini mu pe ana me wo sa me ba no na me de be wo no ansa na me nyemo no sa na be ma no one oba afoforo ewo ho a one ne wo nkwala mienu enti ekoye se na chese yakoye mienu me pese ye tenkomo na se yie pa o ma ne ye mienu me pa chwane pani ni papa enkon ana ketwa ni papa nso enkon me pa chwane eti man asem ne ye bekan ye ka pani ni papa ya friend sen ye friend no coffee agbasa enu no bia ninu wo bebi a owo no okay ba ni din so a ewa adakam eye Clement bieni okay eti coffee agbasa okay ho asem na mi ken okay ono ne me ba pani no papa enti
me benye moye no na chese yakoye ema mienu ewo na blabom na me na makoto su mienu enti me de me yese me wode a enya de a metena ehun fise me kra na me nya ahobo a me de be wale na me pese me ko school enti eya de a me ni ye adwuma bebre a omo wo honom achim ajapoma adwomoku asafo obi anim said ya me na bre efi sa time meka se 15-16 years munye no bla me na bre na me di Nsem no ede baaye enti school na ambaso na Nsem so aba me decide say school ni de me kwana pese me call vocational school ambaso na Nsem aba na wo so a wo san wo yire a okura ankwala mienu mi ntimi ngina ano enti meko oba no emom ekoye ena ojami enti metena ase ebe woe mi wo wieye no ena saa oba kro na enso baaye eba back na oba ye nso wamba no ahogun so efie no ye busuya fie se oba na obebu akutia waba ni kunu ho ni kun papa bi wen piebla ne ndi nkomo fa me chop money blame enkwala na bo enye nsem bi saa beble a ntimi kra mbobo ni nyina so ewo ha na odede saa na etete me ntimi kra ni me ne na nkoda na me ya ne se me beto no ntimi fa me kwan be ma ni mom na ebu me kwase a enso me kwasa adwuma me ne ye nyina ayekwa mesesa me nyama nyina na me koye na mesesa me nyama koye no kura no be ma na de me ko waju kura se mi enyama na mesesa ede koye na ye ni nyama ana me se ba ne sen na ye wo nyama me ko waju ho na me ko kirechire mu kire wom ana mo se da bi enti o manje bibie mfimi nsem emfa amfa ma no aso mo ye ne Abigail adu esi adu ni dine yazemo Abigail adu esi ene no atwe nkomo ofri achema safo na ba ye na weekend no yakwaje ahome e La Quinta Lodge de obre no odi so hono eto bresa no aye ko baabi ni entreaty kama wo hina na so wo hema wo pa baabi abeda mu asomadwe papa de e La Quinta Lodge breakfast e wo hono mini bar e wo hono ma wine papa bi ni sa papa bi e abrochire wine e bi wo hono mom eti wo da hono ma room request na wo mo de abrom internet access no so na so papa swimming pool so e wo hono ma eye kama pa nti se bia wo di dwuma bi na wo pa ba bia ho ye kama akwaje na wo di ayo program a ni nyina no ya na do ani ache mo e wo La Quinta Lodge wo mo da no benya double bedrooms and a single bedroom kokoso last stop wonom e ben White House no ho 0531259741 0531259741 na mekamfo aso ade achew se odasani bia no wote wiase a wo hia bambo pa nipa hia moa nipa hia bambo ejane na so ye koda na ye bi nche ho de spiritual problem ni nyina ho na wo so anom eye duabo na se du to wagi mojafra nsam e ba ha no bebre na ba wie eche no na achese akodi mojafra ne ade abon se ne na ye bi no ahwe na wa so ano kama ede ama wa wutu kwan na apesa kwantu sem no bibia ye form ede ma wo no dinka akwa hwemo e wona na ye bi enchen agona saman na ewa wodi ni dwuma 0243134535 0243134535 na chane so biem ema yen se yeguso ade adesra eto yetiefo anim se akora ba mu bia wanya mficha ne be se enum ni nsia enra na pa ena obedumfo bi ede ne bra yen ne di ade Christian amuako nipa na wode ne baaye no ye friend Christian amuako na akora na nkasa de ne di Akwasi Francis maame ye srewo wo ba na nra mu a ena obeka yensa e wo fi ha akora no wanya mfie nu mpe ede ko emfie nsia wona da TV show yi ahun atade e sha no kora nye se de na wie mu aye atade e sha no enye se straight dress you se long top ena sha ne ye de ko mu nyina dege ya wo so ofra bono na emomo ne maame eba atonso agogo enra ena wo hunu ni maame biem enti obi dumfo bi na de ne bra yen e wa Akoma FM ha enu tie Serwah akra no ena da TV ne so no mo tie radio no wa ya koda tuntum tiatia ne mu hyeda nye du sa twi kasa ye bi ena waka wo share t-shirt blue na eso wo ne ho pa nti I say straight dress ena ehye no wonim ne maame a bomodea etia na naso sa akra no wa ba be pie mo e wa Akoma FM ye fi ha wo mra ha nye san so a mo frɛ number we 0244 489445 0244
08032489445 momwa wede akra ne nyina ne maame mom na ayira na ye hu ne maame nom e kira kwan no tia Abigail ye nto ankomo no so na ye hwe na afa ye ne kofi nso nkasa ne tie kofi nso enu masem etra mi bisa besi se si abema na hyase na wonim se owoyere enu akwo hu se woni oba afoforo ka ho eno kwa de wonye ne ho ade tie beka se ye nyina may the best person win ena bia oba ba akwo ne koye ena beto wabam nyame ya adom wo ba na nyamfie mienu ene fa ena fe dia wo se niam nkoyie oba na sa ba biem ete wo ye no ede na si ya kofi ba ya wo san age ne tomu a wo ne tena biem me pa chaw ne ntini se na ma wo awie mi kura kwala baako nti mi behu se me de me hu mesan akofa be ma foforo ne oh yeah sure me pa chaw ai ada obari ase wo hu ba wo ne be ma wo a wagya ya okonya be ma foforo wa ne da me hu bi da 30 me hu bi da pa 30 wanya fie sen and am say 36 years no wo hu oba wa wo miensa nan no mu a wa prim ne trima ye adwuma ama wa ye kama wanya be ma papa ama na so ne nkora ne mu no hu bi da me hu bi da pa ena still a wo se wa wo de wa wo ba ko nti wo de ne de wo ye ne sa anya yie na wo ye ne sa anya yie mama na be ye yie ena wa anya ne sa because wo kasa wo pomoden wo ne eden wo timi ye adwuma pesika okay eto oba na dia asa no beka kire wo ai ma wo saje ni tum ai oba ye kura no se oba no se o se obekun no ono oba na kofa be ma foforo ena o se obekun no ena wo je no na ne tena me je no ena asa ne tena eti ado na wo se wo number bi a obi bo wa mane se be ma na ye oba foforo ho ade na no achi no koye foforo no ho ade no na sa bra na wo school sem no ne me pebeda ati na fa hemfa cho no de na afa me nkobiem school asem no nyina ko da baabi nti na me di me pa aha na me di me pa na me ne san e de betena biemu ena eja ne sika no a mo se wo se mo aboaboa no a eda kofidi mu enti hu se wo ne oba bi wo kora wo pese obetwe ho nam se wo twe ho a ahra na wa nya wo chefa na fe de wo chefa no de ma ho wa manya hwe onu kora de me kwa waju no mo san ka che ne se o ma me 5 million emfa nka aniama no ho kora wantua besi ene ado kwa waju se wa de wa fa ne niama ma fa ne niama enti be ma de wa fa kwan we so nioma bi se no we ka ho ana nyabotre enoma bi se ba ya na me very passionate pa kire se asema ya de nioma yi ye ho no ana me na kwa ya adwuma no menye me chefa wa amfa ma wo de akora ka ho nyame ya adom wa kwa wudi pa akwa na nyamfie mienu anka akora no wo te ne ho afiri ho a ne sanka wo betimi akoso adi pa be ma ne de wa kwa waju se nchansi mpo wasa de wa kwa waju kogu ani mu ase se wa bɔ ne kronom wasa ba ya wo se de ai na wo mpesa obewo wa ho a na osaje no na asaje no ena ni nyina no obusuafo de asem no mo ka de fa ho ne da me papa kra de ono no na esi ya na me tu free be ma ne fie no na onim kra se me san ne no asen ya kwotena sa wo mpesa obeka ma obi atu na me ntimi nka meboa na mpesa obi abetufo me pa sha ma nka na wo mpesa obi abetufo meboa mpa cha nya ne sa na de ntina wanka min sha ba nim ba ma na ye na wo sie no sa na ye ma wo a wonim so bebe fo awo so a ade ntina wantimi ama obi amane okay eti wa ama obi amane na asaje wa de ekode e na asa ne hyehye ho mpatwan e na osa akofo oba foforo ye ne ho ade mpatwan e no so te ne san abonten osa ba biem na ne te hefa oba second time no o so feel first time do ko wadwu na ogu wani mase na oba na mpese obewo awo na wo saje no no na ne te hen me pacho no na me high down wa asafukuro ni wa watimi ha dan wa usika e na me tim ye ka bo mu no e na me ko no ne ho okọ no ne ho na time be na okoye oba hoforo ho ade a wa hunu ho we minnim ne esi ye minnim se okoye ne kakra bi nti ma minnim anso anka se de hote no de na se anka mitimi hu ba wa mpo se me hu ya no so ho ade waya omumienu nyina aheka na na se ne de no na onhye ebra wote na bonte na nyabotre madam nyabotre mpacho yo ebra wo kwa abonte na akote ye no ba fie no ubisa no me pacho membisa no ade dia membisa na metete no na akwesa afemi njinindi na me beje sa de oka asem no kire me ni di sin ono efisa na me hu niam bi wo dan ni mu no na me suspect ne deda
na hu ne ma bi wo mo dem ho me patcho ai me ba ho a mpatcho ai na sa da na aso ne natim me patcho ai nti na afiri hina na asa ba na me kɔ me mantena ne ho a nti na busuafo no nim sɛ me ne no nete nti na che se de oye ne ho ade no wode ne nioma kora badan no ma ne sa nioma badan nim etu ba na abehu se nioma ne bi wo dan no me ba na me behu ye ana obisa no na ose de yen eno no na oba no de si me kwan me kra de eno so me mbisa me wura me dem hey madam me wura me dem no oba no be si me kwan oba le ho ofe no wa dwempa Abigail o Bible mu hu se de na osibu ni bra no nya wo hwa ne wo Abigail yin susu ne wo madam wey wo hwa na ne kwan ya wo Abigail o Bible mu ne wo de no esusu ne wo wakwa abonten akote se be ma wo bu kwasia first time papa was first accue wo bu kwasia first time wasa ba biem asa be dada wo de techerema wo be fa ho wasa ne natena wafo achi akoye oba foforo ho ade wa misa ada na wo akoma ho ban ana na minim so na obetwa ntro wo misa wade bona akoma ho ban na minim so obetwa ntro nti ono ankasa de na me behu ye no kra no kra ye ne wanwa ete no mu na atete ya me patcho na oba na oba to oba ne obeto oba ne se wote kwana beto ye nti mbeto ye no manka hwe na mekobie pon akodem nka akoda mekodem o kodem akoda me koda maba okay una ye pani mpatcho ane okay aso na wo cheka wani bidie mi sha bi nso na ye na ye pani awari ne de waje ka wana cha na wo cheka wa de wo ye de na akwa preposition e na oba na mo anwura dem ho wa ma manwura ho ono obekro so mi o gate na no obeti ma me se e de ba asem o se me kwahi ono so pede wo me kunu dem ya sha me kawa ana me kunu dem a wo ye na nani nto ba message me bisa wo no right bia so bisa wo se wo kwa hemfa nti sa nso no bisa me nti ebe ye ntokwa wa ye ntem wone ne kon e na ono awura dem akasa ana ono awura dem ni pese me hunu se bra coffee ba de asam no ka kire wo opie ba ye no ebra oba ye obehu sa afede wache no filiga dochi oba ye obeka oba no hu jano no nko Jano no fa ne ho nko emfi no odini yiri nachi nti muaya ono de ode ba ya no na boba sei na kwa boten na mo pa na jo me pa cho ai na wo sa kwa akura na si wo me pa cho ai na fa fom kwa akura na si okay nti bebrebe nyina echi no ana so sa akohia be ma foforo a be ma ne so okoyo ho ade a mo boa mo ho a mo kwa be ma no kura nka hwe ankere wo koduru fie ansa ne e ka cho se kofi se ne yire no eno de na e de na timisiza minim mementi ase wasem na wo kana wo pesa me ametie me gyetumu a ena na wo me patwan sa no papa de atia ne say sa amanfrom chebi amanfrom ho no ne ye koye galamsey me ye ma ye galamsey pen ye wo chebi amanfrom ho nti ye group fi achema safo nti me de misusu yi say sa group no ena mo ma bla ne hu say sesi ade me wale wo chebi o ma bra be hu so wa eye me ba pani papa no hu so wa me wale se me kwa wajawo etikade wajawo wakofa ba bo fry no ho ade enti sa wo so ahia bi ana wo ware ankade ekade asema enti be ye ntokwa wa meni sa group ni ntem kra me hu ni pa ko ya fa group na sam nto nchen ebra wo kwoto se wa ware oba fofra no ndu ye sa kan wati kwa wo koye no efro no na wo ne wukunu kofi anasa wo ba pani ni papa no na mo ntem te sen na ya te ye ntem kra na ora ne badie me pa cho no onhwe no okay nti ye dai na wo kohia be ma fofra ho na menti ase no onhwe no be ma fofra sai me kasa no wanti a ye bebre pa o me say eye dai na bebrebe nyina achi ya wa ware oba foforo ya wo wati kwasi sum musa na dwobre ko fie wate wo ho wonhwe wo ba wakohia be ma foforo wotimi sa be si sa be ma foforo ne kwan se ne yire no eye dai na ba sa me pa cho minim e wo se wo minim eno an se esi sa keke minim mi ankasa minim etibu kodru abusua fie ho no ena be ma no kobo amane se kofi sei ne yire no na wo ba wa mabisa kofi no oh ya bisa no ena ye ntokwa me ne me papa nyina oso ye ka che ne se ye hia na busuafo confused na mentiase mentiasam na se ba bia ede ya baby mamas ne baby papas ne de wo mo do so bebre wo bia wo baby daddies no bia wo bi bebre wo ho se me ne wa wo ye jai wanya wo yire wa no mesoma kwanya bia eye de no otimi be ya kwanside enti sa no wo de aye wa de abepem ba bia wadri me patcho ai
ada modi mojafra na yendi hwe mi akasa kra menti ase me akredro bi ense mo to pai bo nyina ma ye gi misika di wo ho nyina nana kwa me de asam na afoforo me menti ase obetumi ayesa o amama ni bi obetumi ayesa o unsa odi kai ka se wono no ofa ne se wagimi unsa bibie wokoba na waje no otata na ohun se odo no na wasa age no eti na ode ne fa sa akwa no so he mama bi ba sa o sure onche no ho no bi mefa na unsa ba ma bi wo ha wo ja wo kura on pese o ba ma bia be se wo pe obehu na de wotie no sa na wotie ama wo ho nye fe ama ba ma bia nse wo pe ama wo nipa dua nye fe ba ma bi wo ha obehu no de opa no na se wo firi wo nkyai wo de wo se wagya wo bosumi nsia na wo hu nse wanya serious boyfriend bia ono wo de wo kɔ de wo ba at once na wo be shada na wo keka ba wo ho na se de wo ne wo ba kora de ne wawu se wo se wo puna no ani se wo sie me ba abeba ade ba chia me ba me be sika oboa opamu we ya na wasa atwene ho wa no atwene ho eti sada na kofidi ye o me pa so sa asem ye sikra ye nkan wie ye ofle me anadwo me ba no wo ho me ba no wo ho se ma emfa coffee me ba no wo ho coffee unsa bo ade dia coffee ade body nyina ma ye coffee agbasa coffee ade coffee agbasa again coffee agbasa coffee abasa coffee abasa won tina kro mu amfa sa ade ne nya wo ba o ade yi bo ade na wo ya ne sa se wo ma na bo abrewa na wo hore wo yere eda wo yere nkyɛn onya ba ma bia na wasimu unsa mama bi so o mo mpa mo ho asɛm o ade wo sura ne sɛ obi baba ba ka kyɛ ne sɛ me yiri ni especially akora sa dantam akora dam wo mama bi mpɛ sa ba kokora sɛ wo behunu sɛ wo opɛ oba ne ya ba ba ka kyɛ ne sɛ wo ba na wafa no no wo kuno sɛ de ne hupsie besi apo no nya asɛm ketwa on pese obenya asɛm obɛtwe ne ho sɛsi na wo ba pa na obisa sɛ wo bani a wone ne wo ba o enti de yere no no enu ano no wawie ba makro nsi wo nche biem je se ba ma onu ankasa no oni suba na kwei ye nka no eti dia abada ma no ye ne so me ma no so too much wo se asa odo no buru so na se eya na ye o mo feu se de ni o me na me de me ho o se me kawa wakwa ye oba foforo ho ade na you born in your mofori ambo ante odo many pejimi odo many pejimi yo odo many pejimi odo many pejimi yo ala magolo to lege dogo lege oto she odo abia na me say da bresa you know love you know me ni adia ewo mo fo esini e no broadcast de china to them odo aye ho odo yo wọ́n kọ́ wọ́n bí kì í mi sùn ẹ̀yẹ́ easy o sẹ́ wọ́n sáwọ́ dé wà kó ma bẹ́ẹ̀ ma bẹ́ẹ̀ ma ẹ̀yẹ́ easy na mẹ́ẹ̀ma níbi kura tó mu a wùtú mu sẹ́ òdìdí náà nso òdìdí fọ́m ọ̀sẹ̀ asẹ̀ mi nyina kọ́ ẹ̀ na ká mọ̀ mi asẹ̀ màá dùn mu hyehyẹ mi wọ́n sẹ́ ẹ̀ máa níbi wọ̀ hɔ yẹ díẹ̀ ye de nyame boyo nanso si ye to wodomu a o ye cha mmole uda wo hunu se woto odomu a otumi koje be ma foforo sika na o de abrade wodo no na otumi wei wa ma no hwi o eso so otumi dodo ba ko na wo mpe no na wodo no de wodo no wasesa na wo wa he me wa ha o eno nko ne ho sie besi apremu na obeye de opa ma no odo ade na ya fra no odo no mihia na nka se de mesi butu no odo yo na kanya saba utumu sa ba me tete wo oye ne wo hwi ye nya yie waja wo kra kwa ye ba foforo ho ade eti wo ma ne ho su bia no aba eti ade na wo si ya fra ne sei abasa wo ye no abasa kofi ade na wo ye no enye wasie wahunu nsa baba awai wani wo bia enti na wo de saade ne ye no emfa saade ne nye no tina wo baabi na wono so ntina ni baabi sei no mo ya ne wakokunu no obaya saada kro no wakwa akokunu obakwa akoto be ma ho wo bo hu se mo no wafa nche baabi na wakunu na de wo ye sister ikura de se wakunu kura ewie hwe se wo ma na sori ni dua so 36 years adai
Edi asemwa. Sini mi hu me ho. 2 months ni. Yo hu Me no. picture ba. She eno wo su sa. Yale anko mi tuwe me mu nyina ya me nyonyo. Ne ho adwendwen na. Mi ni ahoden ana me san de ye adwumaden wa anya. Wo be ne den. Me yale enso andra mi kwafuo mansa me ba menum nyina ya me nyo. Adana wo ba ese wo beje nsa crate ne blender na wo bobo wo no kanokre. Crate no nsa crate ne blender ne nti no ba ya na se wo nti no ba se bia na wo pese bia wo no hia na bi na wo mma kwan e na ode kofa nsa ne so ne blender ne so. Me se efie wura no wo ho nti me nkasa mble. Eye drink no ene blender ne nti no ba ye. Na sa drink no wo se wo no ana de bre o. Me pa chon ane. Blender no ana de bre o. Me pa chon ane. Eti de na si ya. Ade a me amede ama wo masa ba se me ba baji a wo be bobbo wa ma se sei wotiri hu na tutu ana. Mpa chon tutu ye. Akoma FM 87.9. Bono ana de ma wo. Me pa chon ane. Adansefo wo so no ana de blender ne ma wo. Me pa chon ane me man se me ni omo pe na etifie. Aha nti ode ba ye no me man ya wo se ye be ya ice kenke. Ana drink no so mu nim se efiri om papa ho. Na champagne ka ho. Champagne kura de ne ba no ko adea. Obi anka ho. Nti ono a na de baaye. Ono a na de baaye. Ono a de baaye na fedo sa fa kire baaye se. Eti me pese me hu se obo opono mu ana wo ka se se obeje so amen na ono awure mo ba na o se beje me drink ne mensa. Me pa chon ane. Eno a na de baaye. Me pa chon ane. Wa anka se bi opese ono ye bibi no wa ma pan. Eno de fa so bia. Me pa chon de bi. Eno a na de baaye. Na blender na esi ho. Na nsi ho. Na na wai. Sa time no. Sa time de na esi ho. Ada na wa ntam ama wa nya wa somdwe. Aha. Ada na wa ntam ama no. Eno de me yesa me fa ama no. Okay. Eno de me sheda sa me fa ama. Ebusu Akoma bu nsam dwumade esu ne Akoma 87.9 odo ayo odo ya odo pa bi se die no kure nie. Me ba sa me tiase but so me am ntimi tiase say. Hey. Ye mpesa me tiase because odo de ya tie yi obi adobi obi su dobi but odo bi say die no kwasem ne ya na ano eden do ka kwa ba ya me de okay na ho fairness ne da ya da radio ase ya da radio ase wo so shrine pa o shrine that's a brew that's a brew abusuafo ya ma mu nyina aha akontio herbal clinic for na ye ne mo ahia yi enhira kan se wafiri ye no da so a eda Akoma ene onua akasamfonini ebre ya ye be kasa yi de ye be ka bibia for ya pom de ho ni a kire oyarefo kwan se yare de enimba nenim ko enti yare ba ye susuma wa bamumu na mom yare na aba no ka kire ho se yare no ebekọ na mom panyin se emfa no tuhunu ko ba asre enti wo kasa na wutu anamo pa ba ko pa oyafo betimi atu afona pom de ho ene se odi nani be kire akontio herbal clinic asoye na ba begya yarehwe adentra nyankopon amana ba tansan so ho no nam nakoa nya koso etu enyarewa akese ase efiri wodasane ni paduam ema onya nasumdwe wo hwe akontio herbal clinic kira kwan wa santemantema Kumase Asafo Labour Runabout udu Labour Runabout no so afo ni kire atonsu kwantempon no so wo yesa de ofro bepon kan efie ba ku mienu onsabenkum so obehu akontio herbal clinic ewo ho enkranfo so ebekọ kwashiman traffic light no ase wusi abusa se ohwehwe akontio herbal clinic na se ohwe presby asoridan no akontio herbal clinic any presby asoridan no na ehwe animu sanso na tachimanfo so ede wani bekire Amadia road ye ne chamayina school na ehwe animu brekumfo so ebekọ namasua lorry station or bent bricks abrosan na se sa dua ye enan yi na obehu akontio herbal clinic hye so ma me se ye adwuma free kwasiada edi kosifiada eda memene danko na akontio herbal clinic ye nya adwuma bekọ akosom ye mbofo me de doctor panyini numbers ni tudwa won ma hwa kasamfoni de mo se doctor numbers no egu kasamfoni na se obetimi afa na woni doctor atwetwe nkomo doctor numbers ni 0246 62 85 08 0246 62 85 08 ni etosumienu ye 0241 29 66 22 0241 29 66 22 and we are doctor tun safra oyarefo nyina se won for wani che
na so ye hono na ye to nsa frɛ wɔn ma infections ahodoɔ egigi wɔn pa sɛ wɔn fo wɔn nkyere akonto herbal clinic awia bre ma me ne nka bibi mfa syphilis yade ho syphilis yade wa edi nipa pii nya nanso ɛdɔm na nkasa adwene ɛma so na yare bɔne a ɛnsɛse wɔ dasani so saa yade wo sɛ yare bi a ye fa no wɔ enam ebia dabia da ya meka no me se ɛtro antran ye tranti ama na mo so antimi anyina de agina ye didie mu ye yakwa akɔfa saa ɛha wo sɛ bia ba betena ye nipadua mu na ama afiti ase a edi ye nipadua ni nya na woyɛ bɛma wobebu sasɛm ɛda hunu sɛ manya yade efrɛ sɛ syphilis ni bi wobehunu sɛ wo bɛma no ho fa ko a aboa no fa wura ye no ɛhɔ a wobon sɛ ensa ketua kurukuru bia ba betɔ hɔ no mo ɛno ɛyɛ ahyase na de ehu wɔ ma huni sɛ woyɛ ɔba wo ba ne mu ba bia aboa no fa wura ye no saa etwa kutua na sɛ ekuro ketua ya na sɛ ensa ketua ya meken ɛbeba betɔ nanso womfa wani hu ehu ye papa ebesie wo wɔ dasani ana sɛ wo wɔ ba no na ye mama de wobehunu saa de no ɔbɛma no ho ebretia bi mu wobɛhu sɛ saa ensenkyerɛne ye wo hu ye no na ayira firi wobɛma no ho wanhwɛ ni ye a womfa ne sɛ ɛyɛ asɛm hia ɔkɔ na wasan ba afi ɔbɛbɛ bie mu no wo hɔ a wobɛhu sɛ afi de ensan hyase egu wo nipadua no ho wobɛhu sɛ ensan no ebi egu wo nsɛm nyina ayɛ sɛ aboa yɛ friend sɛ chichen yana sɛ mampam ubon se sansan agye nipadua na fa na etretre fa wo honam nani obi ensan etimi egu ni nipadua ni nyina afiri ntisi kosi ni nase etimi gu odasani ni namuromu enyina ya enya asam ketwa afi obi hwem ubon se kakra bi na wanum ayekuro yese nanum ayekuro nanum kuro na ba nanum kuro na ba mesra hu sansan kyene webu nipadua mu a syphilis no na ebo wo nkaye wo minimum ebetimi ayekuro yese wanya sore throat yesi ekuro eba ne minimum wa wo nipadua hu se ensan no agye nipadua na fa odofo edidimu aha wo hwe emfoni wo ma hwe akasamfoni no ono ebete de mekan yase wo bonsa wo ketrama no so no ensisi ya kakra esisi so a wo ketrama no so aye fita eye ade a ebo wo nkaye se syphilis yade ne bia ba betre wo nipadua mu entempa se wo pe anu aduro wo hwe wo wedie na nia wo se wo wedie no ani aye wirichichi aye se mampam no mesra wo tu amerikafo ni kira kontu herbal clinic aso ye na ebra babeje ayarehwe wo hwa kasamfo na sa wo ko Facebook a na wo follow Akoma ne wonu a wo behunu mfoni ni ya ye kan hu asem entempa no me se tutumnikafo ani kire akontio herbal clinic yade Francis Syphilis ni betua ma utri hu nyina kuku wo bon se kakra bi na awode na fever ede ne ho agim wo a wo te se waposo no waposo eye wo ya wei ayen sankyerani a wo behunu se symptoms anase wo behunu se ede di ewo wo nipadua ne mu edidimu a sansankyerani we beko na aboa no pimpin na chi ansa na wapem obabie mu a eno no ahwe ya syphilis ebetimi afura wani syphilis ebetimi asɛn wadwene syphilis ebetimi asɛn wakoma amonya akoma yade syphilis ebetimi asɛn wo mraboɔ no syphilis yade a yɛka obɛma ebetimi agye wo bɛma ede atofom ya enye yade a sɛso odasani so syphilis yade a yɛka ho asɛm ebetimi asɛn wo bloodstream no nti mogya sɛsɛ edi afurusane ewo nipadua mu no nipadua no entimi nya ne sa no so wo nsunsuan so ede ba sɛ wanhunu sansankyerani ya mebobɔ so bi wo nipadua mu a entempa sɛ wotutum ne card woni kira konto herbal clinic na obɛgya yarehwe na menua ma no mu de ya na me kanfo ma wo so wontuam de ka entem so esansem syphilis yade yi ewo so a wonu mahwemfo ne obehu aboa na ode syphilis yade no eba no obehu wo akasamfoni se friend tripolina pallida wono ene oda akasamfoni no so no obehu no sa na oba syphilis yade no eduru tertiary stage ya last stage ya mabobɔ so ya obetime de yade no awoba anase wunyinsan ya yese onyem abofra na wuwo ne yam anase okokwo wo ye na no wo ye no babritie bia mu abofra ne deda hɔ a na tim kaja na abofra na wu ne wo betimi afiri mu afiri ya abofra obefiri mu afiri nso no won mahwe kansafoni ne behu ni amekire wonsa abofra ne namu aye fita ase ne nanimu asase ese wawai obehu no bi ewo nani so ebio syphilis mo betimi asa abofra nani wa wo yam wa yese ye wo no no na awo nsuo egu nani syphilis yade no edi emofra nya papa abofra obetimi afiri sa stage wensu no ebedu baabi ne syphilis yade no ebetimi ma abofra na tori mum
enti sɛ nkrofo ma emma efrɛ mama eka dada no wonim so wa wo behia bi wo bantimi nka bi nkyerɛ wo da syphilis ya de betimi asi wabofra na so syphilis ya de betimi am abofra ne sie esi form no etimi asɛe wo hu sa abofra ne se no etata so be mienu ana miensa ne se na ba pe so sa ni nyina ye yade afran sa syphilis sa kodie wo yade sa yade busuefo na nyankopɔn de ho ahoɔdene adom Dr. Samuel Nyako ya enunti ye kanfo akontu heba kan de ma wo se wakoye nhwehwemu ya kan che syphilis ya de ne bi wo ni paduam e bi symptoms ya ye boboso yi unya nhunu bia mesra entempa tutumika fo ni kire akontu heba clinic aso ye na bra bagya yarehwe anye sa ne edi akire no eye asemfofo ma memfa doctor numbers ni ntudwa biem e bia no obi tie no opeso ne doctor atwetwe nkomo doctor numbers no eye 0246 62 85 08 0246 62 85 08 and 0241 29 66 22 0241 29 66 22 say enopa ho ayade bia friend say yade wodie ne ye gono wodie ne high blood pressure wodie ne ye diabetes a mesra fa wani tira konto heba clinic obi ye prostate enlargement oba jonso sa wo chim ansan wa jonso obi nso ede eyawo akonto heba clinic eho ene wodwan ko bia yade bia friend say yade a awiabre atwe hwini mu nwintem wani prunsuo no ba bia ye kamfo de amawo eye akonto heba clinic afi doctor di no tatahwe miensa abadwa so say eno de enye pimpam twirefo a entwitwa nye wo ye film say yade bi epie yen so empofremu a na atwitwa de ye aduro di kan no eye akonto heba mesha na aduro omanfo eso no soro yese osa yade ankasa ehu hia se obetua makoatua kikaduro tua hwentia entua duane bia kokoto aduro friends akonto heba mesha ni bi ebese osa yade na sefri ho ama oye madwo kama ama akokete so awatimi ada ama moja na ya etu na fie no moja wom no ni nyina afri ho am wanyi wasomdue afi obi ehwe obi tie yen yade a friends typhoid na ejeje no typhoid yade ama ni nyam kakra de bi obekwa akwa test no yese typhoid ewo no moja mu a onum adura friends akonto heba mesha ni bi ebe yefri ho am wanya na somdue ebi nso awode moja wie ne hawo wo ye wi so adwuma dodo wo ye gya ho adwuma dodo enti da bia de se wo moja so ate da bia wo ye ho ya no madura friends akonto heba mesha ebre ni nti mamenka akonto ko mesha ho asam kira mansan se Ghana ha nyina aduro wo sei na empanyimfo ahwa bibiduro so o magye atum se Ghana ha o paduro timitu koko asepa akonto ko mesha no eno na edikan koko no afifire woto ano wo ho wokọ ya ne so ya na moja wom ya na oposa wani wo ho ya na ukwan wo minimu aduro ba ko pa ebedi akagina mu ya akonto ko mesha ama wo bemba na aye mre wo ho koko yade na se nyina no ebetu afiri ho amwanyu asomdwe akonto ka mesha de esiesie ma ene mema ama ma ye masima na mema so aye mema na se ya na himfie won ya na nsuo kitabi tafifiri won mo ba mesro aduro ba ko pa me kanfo de ama wo eye akonto heba mesha empagini se kasa tento ya na mfom so empamu da enti ye de nkoma twetwe no sa ha me de doctor numbers ni tudwa de atwato ne mo mesra mansa se no ya mabobo so yi upa bi ato uko ho a obekọ abesam owas abibiduro fie eye takwa crisis the answer takwa de Jeff Heba mankasim Spy Drug Store ene tete drug store ewo krachi ekuseba ewo ashama adipa heba ewo Medina smart heba ewo boase ena Serwah heba ewo mampo kenji mi seba ne abidank na naboache heba ho nyina ukwa ubenya bi na watom de doctor numbers ni tudwa de atwato na mamam muso doctor numbers ni ye 0246 62 85 08 0246 62 85 08 nya etwato ni ye 0241 29 66 22 pusu number simienu na ubenya doctor na twetwe nkomo doctor yeda se papa Akoma 87.9 FM esuni eja kofi mwa ha bebe na mwa ha hello bra kofi ya mwa ha mejo so mame bibi aboko de nyame adom na nso e nyame adom boko se wonim Abigail esi wonim no me pa try yo Abigail se wa bono ema se sia bebia wote no wono akwasa wote ho a wo hu ne ho no akopie post station ene ade a ne sam na wo kanon e mo da dodo menyini se obetimi ayesa ede na esie woni Abigail entem me da se wi so wa fra me mi fi sen ko mo wi
Name my work and oh, become this year and I'll see my bone of police station. Any more the idea no. If you are to the clinic, Yaman, the baby of Labum. We are barn and very much Alcanocre. That's what they want about a mechanical. Now, Sabby Fletcher, who or Bowie and I'm also and or Bowie in the Cotelai. Me die or barn because of whom we look at him, plus I'm not a good school, I'm in the chamber. Many children have a dream, and I'm assuming depending on the plan in me die. Or if you die that you know, and I'll give you 5,000 more for holding school and doing your money. One year, you have no let's say, Papa Bush of Williams and China war. Or walk around 2 years later, me con crime, with the Yamako Quasso, with Tony Yamako crime. We buy a gas, some of them now the court. Or to meet them be beer at the coin. I don't know me yet, will be a number of swami depending on now I'm in my code, the Amintias. The corner village, you know what you know, because so many men ever mammy what's not. And just a shame. That means we choose the music, it's something called what you only get while it's up. The Korea while it's up, and I watch for the say, oh, Cassie. Say only now, or walk on any baby, a Kayan Kwa. Our lady name come with him with him. There's one to be the Aqualana, and I would never say a man about 25 Yamano, Emma, Abaiwano. Now, I'm funny man. Now, Quality, now, Baba Quality, only when Yamana Quality, the Yanam Siu. It is happening coordinating about the Maniska, 500 cities. And I'm catching Mr. Mate. It's your best, you know, and no cheap. Now, many never certification. I want to begin there 4 5 years, a certification. Now, I'm in a church. Okoba, no, you can say no, baby. And your car, no, apa, or no, apa. I can say, after you do a bit of home or ma. And tell you, woman, who is in it, you have to say, yes, you will be a day. It's because only fancy on me, man, Kawashi. And I'm getting here, it's better than dead. Somebody places them in the Bawari. It's because you're about for me to find, and I said, it's all by the same day, no one. It's more about number, with Bahumba, you get some Bawari with them, because it's all about the book. That's when you get with him in one was a minute about the worry. But, and I'm saying, or back, or my, these are the beginning of correct. I will make as much on there, we will to the material safety form. That, if I choose some of the cats here, I say, my boom, I will, and 7 months of my walk on. And yet, some enough for the big army. I don't go away. I don't need to be coming in the sicker. I'm an old sit down back, who papa, Korea, for give them in the sit down back. I'm a cobalt to cobalt being with your food, no being. Madame will be the answer, in the sicker, I be jammy or cover. Now, Madame for no one get over no war and the scene. Guy, no, or buy a good body, so all fall back to Budina, nip up a free more, or buy the one and the sea, or buy a papa. And again, every time on the show, Madame will go in one name, son, the more many create name, champagne in the quick and one year. Let's get with them. We put them one out to a son and the papa, one as I trophy them. I'm sending him in another call. I'm the coming in with one country answer me. Because I said, I ain't fun. I'm in a political body about my John Monsa. I don't know my day. I will carry you. The call is often my mother from my neck every man watching up. It's you make a good check on my Munko. I'm a simple prince over my mammy. I don't know so mammy to reward them on the pushing or the idea bombing. They be free uncle. And I'm starting to go for this. What create near the idea of myself to go for my own program. Get so good much of enough for him. As you could already about many times, my mamma will born. The member born of the police station, a police for the chamber. I'm watching to the court. After buy or say, a hospital, a boca, a guy in our boy, a boca 18 million. I'm with what is it? What's put the bill now for you? Receipt is a power hospital, the number of for Pabra. I was saying, a 18 million, a 8 million, or 8 million, about 1,000 account. But you can't account 80 million. And a police wanted to be, yes, sir, Beman and nobody would look at yourself. What boo? If you would just say, if you want to say, who shall come around as you competition with Beman? And so, because idea, almost just yet. And so, you reach it in Emma. Receipt to one farmer, the Sam and Oka, receipt of a police that they be, I was going to look at this, the 50 degree. And you are saying the best 2 weeks in a coach. Police for the different comment ocean. You are quite familiar, as say. Me, I be German, me, life man. Because only get on what is young. Or the Kakura will look open at the German Simon as Yaman loom. Or the Sabian Minister, no, that's only problem.
but when I just say if I'm born so last minute to adwin born with be me when you want samaka ati na me ni ko ni de kan de me ni wo ba e ko du comment house no comment bi sa me say akwa me no nke na kase bi address sa pa me no ewi kede me say every day da fa no ko 50 cedi me de mano de na ita fa me ko so ba ka se da ma se fini kuma mi sika bi ana comment bi sa kan say na wo mo ke o ma ni ko ji so ne pa obi na akwa no a o se mo ko ji so ne papa wa na comment na ma ni ka ai ma ni ya we say ni o ye ro nyai na tele papa no de ni be say o di na tia o ke ni papa o so the same issue as ha to mi ya ni papa ke ni suba ye tele papa mo kan no ko mi na me ka chi o play asem le bekan owi ati bi so no kasa na wanye fast obi anaso ono kasa na wanye stadia mo de ke bi ni sisi ya e je se wona ka no kra nti ma menye no kra ni nyina emfiri wo wanum wona aka no kra se de o ka na ba ne nka no kra enti mba sa menye no kra ni firi wanum wadama wose time a wo ye se wo sesa enuoma bia kwa wo di nka de ne kwa wadwu no enuoma wo fa na ye ono ane nkyɛnsen ene wo se nkyɛnsen ne de na afai ene ankre aha wo se nkyɛnsen ene ankre ene wo fa wo so se wo twe wo dam ne ma nyina ne kwa me pese wo se so enuoma ban ne enuoma ban ana Abigail atwe de firi wo dam koi mama okoro me se otutu me bed nyina koi TV wo ani me wo dam wo ge de kire taxi me so wi ne nyina koi ta me nya bo pese se gudu wo nyama aba wa ga tia na wo fa nyama fa me bi follow do ko wajo afa ye dai kuna ora wa me house pese wo chai se me bo so akwa na so wo lo ba sa kwa de se me di ko wajo eto fa TV ana wo mpa ana de an o ti se nyama wo dam wo nyina koi mama me se nye se yesi o ene bi ene ya me ya me ne ko wajo wo fa ne nyama koi me pa chanya no kre wo fa ne nyama koi me pa chanya no kre manfa TV wanfa mpa manfa mpa fridge kwa mpo ne besi nne eya na me dan ne kasa wonfa ma de embele me fi se me ne no na wo ho na ye toye na oba na wo ho no no okọ no ode de o toye nyina akroye nti wonfa fridge ni embele me Deti ya kan de na wa kasa wa freedom me fa ankre ana me fa service na ye set ana me fa ye okay ana fe nchance a e ka ho me kasa ade edi nu pa wo mu no eno ne ankre no ene service no 1 2 TV me pa cho dabi one fampa man fampa okay mama na edam o kwa na de na wo hello me tie pa eto fampa ana fa TV ana de an mama hello yes me tie pa be me na fane me ba to ka me pa to fane se te no ba ti no fa ankre wa fa silver net okwa e de ya pa de so be ma de ba ko wa do wi hu je pa de be se bi ta fra je mi bi o ye ti so ati na me kana but ni mo de ko de fa so no de anya ya stick ana msa ya wo mama bi wo ho no ma wo mutimi ji akwaje ntoma me ma hunu bi da o ma kuro me ntoma nyina wo kwakwaje se wo na togu ba na sene eti wo ma ko bo ntoma ne nkyere be ma foforo ntia no de etasi pa na yepese ehu no kure wo mo wo ba no se wo fa ankre ene koye wo so se wo tu TV etumpa anya no kure me pa to nan okay ana ni nyina chi no ba ne koye no wo se di ekira mo sa kwaka bo mu ya de na mo ti ka bo mu so ba ki chi me ni wa ko la no koye me ni me ba me first born koye me ba pe ni na horo no okoye next o no bi ko wo yi oni so fobi ya so lo e fa ifa pe ga nse da yi ama oflu oni so fori san ko nyimu wo yi okwa wonyimu ye chi ba we de sa ko ide le chi so fo no yo ona ka ba ke eni ne ko e ta won na kwala ye fa kwamisi ye no biki me gani ma biki na de mi ni lo fa so kire okay ya fa ne by point wo se ebra wo fa wo niama ne koye no mo sa kwa kabo mo efiri wadwu no wadwu de empendo do no a wo mtimi ya no maka asem na sa bom biem ana mo sa kabo mo eti mo kabo mo no ba no kwa she galamse ase a na omma eno ti na ma akwa ye oba foforo ho ade no yeah okoye no okọ hormo no obebe bia na o ta bo ka bia na obebe ka so be weekend we omma afila asmi ke so no ti de twin pra wo no mo we ma sukufo awu kuru so wo mi ga na chidi na intervals na te say e bia weekend na was so babata fe de ne mu atwen kwa boso mi no boso oh mama intervals ni bu wa se Friday ono o be ka be si ene yo ba san konde ya ana wo so na wo ko bia na wo de na wo nkokora e ko so ai mi ko wa se pe wa se ko ko mi di mu poso ono wo because akola no hu ya mi bisa no o ti wo na mo ni sinti ka mi fi ya ta akola no ti wo no wo si di wo no bisa ne se and I'm so many na police ni ki fi ase e se sike ko ma ba iwo we abai wo we ki ke sa ba ise ko ma mini ma police e fenta wuti e ko nya ko isia abo pe ja men ko le de ta fi ase ana me ke ro ti wo no ti
na ano de ode yemfa nto ansa saka no nyo na na etwie akwanhia de timi sinti yemfa no nto no ma na mpesa me hunu se oba ne ma eti afa de wo pese wo ye oba hofro ho ade sabre na wo frɛ ne fon so enye yie se oh ebi ade adro ne de me hu se wanya be ma foforo nti me pesa me ye ba hofro ho ade wo ye nwa ekoye oba hofro ho ade oba no ansa no oba to oba no ho no mu a anadwo bra wo no yire tugu no so epam no no ehwo asam no sa na ete mama enukure bi esi sa se mu mu ebi a beti me ro no pe ebi a wote ani be da me meti no anya di ta me ka se oba anadwo wa ma anadwo wo ware wo bo na mane esa wo ware oya we pa se no ni mi se me ware because onu mu se wo mi gbatia enti me fe ko no mfa me pa cho me pay yes no answer wo ware ye no wo ba ne hu se wo ware oni pa se me ware oni wo sese ya de ya tia kura ya hu ya ni ahwefo nyina hu se wo ware sa time wo ya wadwene sa bige kwa wo ma wo twempena eto wo wade no wo ma ne hu se wo ware oba foforo me pa cha ya we oni abi na ya we me pa cho da bi na wo nya we me nya we e kwa be na afa so hu ye ka che no no hu kwan afa so kwan ya me fa so hu ye no obi na bo mamane obi na hia me e wo che bi e no bo mamane se me ba no papa akwa ware na nti wakwa ware no hwe ne ba na na okay Matias ye to so obi na bo na mane na chese ho no ba ne se onim sade wadwen ye o se na onim no yensa ma biem ensa no anam so a wo buru oba ye ama ne kopie post station wo sensa na ehwan de na no de koye den me se me yonku bi dia o de be ja me na kwaja se abige dem me na me ha da na o timo no me ne na se ja da anim sa no aware awie de na sa ne kwatena sa da anim ana me cho ko ware ko ye no ba ye no no ti wo me de na o ti ro bi so wadumuku loti ni papa nche wadumuku e cho ya bra bon de we a o ko na no aka che me ha da ma me na me ha da ma be tine mo ku mu a awata fo ha eti me kwahye ne se no tina ma wode nsa no kosi ni dem na che se wo yire no no ane ne tie ntina be ma bia ba na wakwa pam no no be ma bia ma me e ma ne che ma me pam no ye na o ye oba ma ne ti dem a me nyema gu ni dem o ya we se me nyema gu ni dem me ba ge ni ti dem o be ma ba ne hu ana wo ne be ma na kwa pam no no ana ne ni be ma bia hia nko won ho da awo nyame ni mu ko ni o ti wo ni be ma bia hia na bra bo nko da omo be ma kwa me ne hia ko won ho di nyame ti me se de ma ti ase se wa wade awie se se abige kwa wo ma wa wade awie eye de na fedo osan ba ya wo yira ne te dem wo kwa wo ma eti na wonya oba ko fra ye ne ho ade ana me kira wo se oba ye no kira me sabra bo wa ye dia ma ntime mo no ye fa ntira ya kwala no ni ha wo de betu mani ma me dia so bo no eno no na wan kan sa wo ba no na kan nim se wo behwe no me ya le fikire wo nyina me hwe buja no me ba me tu na jeje mu de wo wi ase me ba ya me wo no buja no ka ko won no de ne ho bai se wom se wa ware de na enso me don me kwa ma nhia bi eti fa me twempena ka wo yire ho anasa ne ba nti ana o ka se entra na hwe akwada no onu ane ba se de o kan pepepe ana de ne ho bai awade nya ah onu ana de ne ho bai ye ana wo so fa na de ne ka wo yire ho yo ya twin sam ne bebre oba ne se wa buro no esi a abige se wo hwe ne tv so hia ne se na na ote o de ka no me gere tv so wojuma na wo nkasa wo hu na nse wo abige a ne wo ba no hu ne se na na ote aya jimbo ne kero de e kan ko de ka bebre o gana ha o to lo fo kwa penalty no o di ka won tua o be wa de o be da wa won tua no gane sa na ote ajimbo de ti wo no e ka na ekunu e ka o to nyina o de ka most de o lo fo penalty no ona mo no ade ache na wo se Abigail any we ase bia mu a wo batenka sai ne body na ekunu se ba bo se de o body no ti ne body na ekunu baba na ye pese ye nya ho e wo fiase na asem ye tena so da ba na benya ho ye ma bre na de adwe ho da ba na benya ho abeba o de ja menya ho me fra mo mama ne ye wai de shayeda eda benya ho de na wo de ma menya wo na wo di producer ento aso na producer ne ento aso na fei ye nyina nkra ne montete nkra ne Abigail wo kwatwe mpena wo kwa galamsa ase no kwatwe mpena me pa cho da bi o wan kwatwe mpena pa cho da bi wan kwatwe mpena bia pa cho da bi na de no hu se wo twe mpena na wo so kwa de ntena na wo ma o de asamo ne flafla o de flafla me say me kwano a point ma me ade tena kwa na wo ma me pa cho na me ba na wo ba me pa cho an na wo ba na me ba na wo ba na nti otimi kwa yo ba ho fro ho ade a wa hunu ho hwe no na me ba na me nya me ne nete say te say de bia me wo ho okay ya agreement ayeye say me ja me ho ama no kura sa bie mu no na wa ye me ho ade enu nti na me ne no asetena no me kwa na ma be hwe no say eduane kura na ma be no anu esi ho ama no na me si ni ama na me ko
nti ano de na me ye ni nyina ma ate se kwase ebu ala opeso bu e ba wo ma ni nti no de koyo ba me pa cho sa okay ma tipeja mo e ma me na nkobo ne ye beto aso quick credit investment bomade na ekwaje besia na abige nso yeso abobosia twa ho ahia na wonim quick credit ho ana akwa abobosia wo baby basasa mesra wo enkobobosia wo baby rough sa ahum e ma wo mu ntuani nwunsam sa bo na fa wiase wo bibi basasa quick credit ewa bosia ehon dwo wo mse braba gi bi wo de fa Ghana card na gi number ifra mo sisi a 030220 0390 030220 Rocket Clinic Limited ewo kuma sem Alaba Abu Station wani openi siko house no ena edi animhwe wo mo no Pacom capsules Janicure 442 ena fe Ven capsules Medfagen capsules nanu ya ena wo mo edi aba wo bia betimi anombe mere wafo ne kokorafo nyina ememene bi emenne wo mo timi ekọ jogging ahotutuo edrei ena edi eto ase ebuama moja edi efusane ewo nipaduam 0244183230 0244183230 Baby, I would also idea kwa one what was a one sam farmer beam, your friend Health Alert Clinic, Let's Go Herbal. And what the herbal and a fay organic products, one more the carbon etu yadia as a frase and quam, and assist West Africa traditional and medical awards. One more jab as body say Australia, one more to also yadia say qua emma beam. Yadia bebre, one more the bear for quite betwas at the amount. Et year round much a quite our Madina Caswapokia same as Shamai and a fay takrade, Jinamba in a fray, what for a pet baby. One and Krabate Bear Wonum, now I direction no every one and chain 0242518865 0242518865 Afei Mwadri and you were dronams and any pania la just one yentrama yadian ma ansania pano drum and run yaditu yadia ase bebre noa and a wodja so national what they won't pass yadian bebadia and your bomani said debiara daudi covi organic tiger nut powder whatever can wadri and hon atari unimuya and oma hatana kama I am the powder fine yes I the fry adrian and quine cocoa adrian nyina na wasabi e de gum wonya nsure de den so utimi sa powder ni bi na de friends so de den no boy mo ho de ne de say chawo wo ye ba na wo makwara nu fu anasa wafa yafunu kura wo so betimi anombi eboa pa mane mema ye de charge ye battery e ma wade ne esom 0200777277 0200777277 bema na akwaba ya ni o mini apomode ho nkomo ya very necessary enyasam kutu ya pa apomode ndie ejapade akase enyasam kutu madama yentinzim ene de obi kai onipa obi benyawa ifiri yare sa enetie de bia mini aba de kan se de enim ene ye kan na de ehunu nso ene edi ho adanse de wonim no menka na de enim fa Dr. Mensa adodo na friend Dr. Wonder no enu kroni sa wuti Dr. Mensa ehun asem sei ana wuti Dr. Mensa edin sei ya de bia madin kan cho bomodin sa obepe bibi enye free Dr. Nchen anasa ubabomodin a sa ubetwe pin ba bia doctor wo bia na o hawo eni wa mane bia e hawo bia no enkreni waka che doctor e bia na wuti afidiem kam na wusi fom e bia wa ye crowd se o ko ba bi na so tri Dr. Mensa din no ubomodin a se onsa be ka ne number no answer ji Dr. Mensa number yi madin kan che se sa uti Dr. Mensa number ya ba bia wugina bia se bidie kra na fatwe obi da ho mini aba efisa odi twe obi da ho a efewura no obenya Dr. Mensa so emfa so inti ji Dr. Mensa number yi ba bia wugina bia 0244 92 69 69 ana 027 11 73 551 shep minia ba unim eye 2016 enkwada ekotwe BC no obia di ho danse se de enkwada no si twaye mesi de biara de yenim fa Dr. Mensa ho no eno na yesi eka enye de wunim BC 2016 enkwada ni twai ni nyina ne sen awofo no ye asutie eya asomre eto retentive memory eduro no sa duro no ena wonum a se akwada no ba bia na adwene ada kodru biara se openi ba bia wa adwene ada kodru biara no sa onum sa retentive memory na etwa se wa adwene anase
de onyame de ball wo da utinu why kill no ese kwan biara etimi sorry and 2016 no enkwara no twa na 2023 yewra Dr. Mensa say ebe chen na be ye sonko me catch 2023 wan hwa se de enkwara no be si atwa no omo beka se apobi na aba onsi ya kaze isia no yewra abetra se aniti na dodo na friend Dr. Wonder no anya bibia se ofri anu de ono wa nanim aniti ya kaze ya rodo waba abetra akunya iso opening kasi ankasa aba doctor ya mo akwa aba mejo so aburu ejata wi sanity doc and why you papa as say my sabrant serious pa doc retentive memory no said the awufo no esi di ho dance afi no enwanwa na kwambe so na say nimdie be na wo say utiminya sa eniema ikika bo mu sa yo dedi kan mehu say wa wurem kakra we de ye bo no poso pew anse ye ko ebre ni mu afa afe 2016 ena me de aduru be adwa so na o hwe se de nkwala no si twa ya na ehu enwanwa na kane ye mpanifo na o mo de se dua bi efe ne krampan omo yam ne sa na omo achim ni nsuo no na omo de afra ewo akwara wa hya se ya wo no foforo hya se yedi a onyini bade no ma wo yo na asese binyankoma de makwara na adwene mu bie se ehu ye fine kama na no na aboa me amedi sa de ya chia enne wo mu asabi wo ma adwene wuo obi osua de enkoye obi o de ade to ma no wo sa achini pe saafo ni nyina nya bi eboa wo simple edin Dr. Wonder de bruni na de ma yes na no ma me de ba nyina so ohu yeah wunim na ansa de me de maye ne se me hwe gan na nyina na me hu sa de bi koso wo mo anu mu wi wo mo no tramo wo mo no koke any nubone drugs addicts yes saafo no adoso e wo man mu na me se no me ntena hodin na se de esi aboa edom no me ka adaje bebo ya wo mo nim me ho asem no se ensem a me kan nyina ye kroje fita chinye bi ani ho se obi e wo ba bi wo ho na sakwara na bi asamre yiko akwara na hase etu nsanom wo num nuboni bia na se wote me ho asem se oh yes Dr. Mensa o se nuboni ho aduro na wotena hodin a na se nipa no wonim ne ba ne se ye no hu ada no na meka minu ya ba ada na meka se oba tai wotena ho e ma oba num nuboni se ya na se wa mistake fi se unyin se ba na wa wo no amena nyini aduru secondary school level na kwara na no nuboni a bese no so hwe ne din na so wa ntu ho anamo bi a na chese wo ka ho bi Dr. Nyuma obeto anuma abeto sabe be ma ko ba kwara oda ma be ma no wada ya asem ketwa na ni nyina achi obeya anka wani da no so yi afi nuboni nti wasei eno na nyame aye madomo amaye duro wo mo no mu wi enuboni ne sa no ma no wo frɛ na ye delivery ye betim de edu na bro ba bia wo office wadwumam wo fie ba bia wo frɛ na Dr. Mensa ne yes ane e de na wo hia me ba se no wo mu ne aboa wo e simple eno ya honhom bi ne di se adwuma na de ye nka ho asem ne enti eno da nkyɛn a adwumadie se Dr. Mensa no a eno de eno na obi a de nimmi no ayalesam no Ghana ha se wo yi Dr. Mensa nipa mienu pe Dr. Mensa no omo aka champion ba ko pe what ya say enti kwatwi na me wo na me nkura bata ye du e wo man Ghana mu ha se yi me wo bi wo wura Canada Japan abro san wo Medina no akompre ko abro san na se wo man na FM ho wo be hunu Dr. Mensa branch ba ko ho sa na wo ba Kumasi ha nso ha na ye head office wo ye wo kwatwi ye ni Guinness depot no na di hwani mu enti wo de o se wo ko Dr. Wonder ho asem tietia obi a be kire so Dr. Wonder de so wo kwatwi na ba minu ya Benjamin wonya ba bi ko wo se uduru bo fodua e ho de brofo kasem odu pa twem na kokotwi kokatwi kire Dr. Mensa no won fa twi nyi wa no na bo se sebe amagare amagashi a eni hu amagaho enti yale bia aye tosoma na se aye wo how da nipa so se ye glaucoma se ye prostate se ye diabetic so obi pikosro ana oba ni kuna wale ya che awo ma sa no ma we nyina bedu Dr. Mensa so ye a ekofom din enu nti na meka da se ehia kasa ewa yabi empenifo se kasatent ayi o de se kasatent yan fan toponko enti se wo ho na wo hwe wo Akoma FM ana so wo hwe Akoma TV a
wo de an say number na Onua TV yes number na egu screen ne so no yes wo twera na wa frɛ yɛn baabi a obi asa wa mo no ne yɛ ne a be yɛn hyehyɛ ne ya parcel nru kama ne yɛ de abrɛw na won saka duro na wo yusu na abon say yes say wo wura ya yɛ ka na asɛm sɛ be enya hotel na asa gudi binu ya ba onum sɛ he ba ni a wa he dai na furu ma he da do furu be sɛ e ka du no milu a me komu kwɔten haban e de yɛ minuru yɛ Dr. Mensa pe wo man yi mu nyina okay ne nkɔkwa yɛ bi mu na na kɔfa ma du me a ma du a minuru nyame betu nyame wi ansa na mawu brane atu atamanfo haye ehun haban kwa atema no mu nyina ma he da dua okay enti sesi a no aye ken no se obi pe bibi ehunu wo yale ho se ampa Dr. Mensa wo ya ade a number na ye di tudwa okay on twere wo ATFM no wo twere a no wa frɛ yɛn ne a respond ne a kyerɛ ye chiri kwai na wo ba se oba no mu wi o se ya de o se de ye o ye beto ye bo ase we dey tie for Dr. Mensa and watu na ntuo no what's bra na ba wo pa na nto nchia wo pa na nto nchia nya sa agro na odie enti gidon bai 0244 0244 0244 0244 92 12 69 ana 027 11 73 551 0244 92 12 69 ana 027 11 73 551 Dr. Mensa champion ba ko pe jobless nti binu ya ba ye da se yes ye da se nyame ya domo a da se ne ye be san ahia biu na minum se me ho adanse de nde afi kura na mokura mo be ka ne kese ye be ka ne kese bi se ye se akwawu ya ho ni din fatano a fatano ne akono ba bi okonto ye ne ye de tu ne din nti Dr. Mensa Dr. Wonder ni nyina eyi ni pakro Dr. Mame Musa we ansa no asore na wo ka se de onum no bone no de wa hya ase anasa de wa tom ntentan bia obi alo no 10 years 15 years kura de ne ba wo betumi asama no hoto no wo so bo wa ya asaye o wo mo apro mo ye fro mo se wo mo apro so ho wo mo akondem fo no nyina no so onya de adu no ka ne se pe oti ade ne sent ya no wo dwane okay so de so obi na opese wo gi akinyi a won fa nipa na nka na homra manim okay wadni beduru ho no mo a mema na do no bia no na de omo entwe ade ne bibisie na mfa na so kwa no mo hwede ebesie ontimi no mo wi bio ontimi no mo nsa bio ontimi no mo trama bio ontimi shisha kwakwara even jot what the wisie a obe fiche se ebe bon no entimi de ebi no bia me ye hon research de ba bia no eyade ano nam entime pe condemn ni me ya me pe wo mo odina kwa mo otimi hwa wi omo fa bi me kire me na fe ye mo okay yada say Dr. Mensa Herbal Center Dr. Wonder ena wote ne ka nyanwanwa so de Dr. Wonder na we nya Dr. Wonder ne be ya wan de betimi ayesa de we ne number no etwago e wo screen no ase necessary panam se ne kwara ne sai wo mo rinse anu ne wa bi ne sai na se ba ko ya de o mo de so mpaboe ni nyina ya mo hwe ho aho ya de ya de chance ye ho nyina wo mo de kofi ya ya de nyina ya de yo so me so ade ya bo so mi se ya de siesie o we se de anya o me se de direct le yeah, no. Yes, yes, oh, Dabio, I am to me, she know. Bam se na home street real agomesi atombra we wodwaso bomade apabidi we de ebusuan chemfa wo ba na wo sua de no obedi bi wusu bedi bi akokoro wo fio chese obi ya betumi adi tombra kama emo soya beans na fei wheat na wo mode ye ede pie tunso ede tombra ne de ede ntia pabi to fasifie na no papa breakfast na wo de sigya so na ebusuan nyina monya bi edi 0546921728 0546921728
na ya nom 3p garlic mixture ya de nyina bedwane se eye immune booster papa ebo ni padua ekotia ya de wo pressure wadro enie de okwa fichira emaye de the sugar level ewo so no de pebi enom hwese ente ema fom ana wo so okase ne ya bro so asthma ni stroke ya de ne de bebre wo de ane se da ne da wo mpe ya de a ene ebomodin so benom 3p garlic mixture Piwak natural and a day abedja so baby a ton robi ade ubenya bi atom 0201000021 0201000021 Alaska Star Enterprise, Ghana's #1 original wallpaper center. And the papa one makra ediaba and untia now so kopebia tom. Say wallpaper stickers, TV strips lights, epoxy chemicals, waterproof chemicals, original curtains bar. And the bedsheets are who na a BL hosa peka krebi dia du juma. And asa woody and woodwa tony na a boni a penny one for 4 form. Boma ding and crying and a fake kumase. Alaska Star Enterprise and near my papa maboswe ubenya bi atom 0268 419-596 0268 419-596 na sessionina dronom ye friend of Dyewood herbal mixture and a fed ka woni no ne de do papa Dyewood 360 capsules and any ointment sabre ya huruto ya be de no na abepa bie na wo de to ase ewiem ye se ya obi akadam wo ntimi nkodwa so pejam kosi ewiem se de honam si ye no onom age so apɛ Dyewood 360 capsules ya topa ye na wa memene na afemi ate no wa nkasa na de asrasra ya wo nyina bedwane herbal mixture na medi nka bodi ne no ane ayedi to malaria asedi ontimi ne die wadro eye Dyewood herbal mixture 0244886437 0244886437 Pastor Julius Naba Nana Kuya Coco Elafay Evangelist Samuel Mensa Mama Kwaba Mo yene ma omachi nyame o chebidinti mitumi abia Kristo chebidinti bibia ba fa so bo odo ayo egwa egwa ne tiase odo ya Abigail wakasa nyina yesu na ne den ba still wakasa nyina yesu oyare wo sempa ma mencha Pastor Joycelyn ewo AGTS nyame nsham ama eyara wo sem ohun say sister boni awaya ne sem me tiasem na me wuru ni boni awaya na wiase yanka sem se wonna ma no akohia se be obon sam wona oba atena wo mo na mane se o se opese o chechi ma obeba aha na obeba ni ntino ye be ni ya ma no se de be ya oba wi na afia de yi ato yi na timi aboa no ohun se oni ba akotena ama no waka chese me woyere wose chinchinchina me sound ama eye makoma ne no bi kura bi a sika bi a wo nti ne bia ne sika ni bi na ne onim so woyere so chinchina no di wachi na sabi o ye nyina osonata so de be de na chinchina atwa woyere wose me se be kan ho na edu ba bi a moma yen kan no kre abaye me nim bone a wode aye brei but kwan a wode na fa so no ne yaye wo hu se woyere ana ofi se mentumi ne wontena o sa kwan so say me ne bia me kunu no ena obi be baton bia ka mentwe ntine me twe mo na no yira bombra o fe nanka okone baabi afeli okoya ba me bi obi bana kwan bi ne wasi akire akakoya mo ne ntem ase aden ade ebone a ade be bone pa na ode aye wonti a o pese se bi na ware ne na brabo e kan sensemu saa brown omra na ye ne ntena se na ye mfa se bibi na ofi se ye na ne ye moa no na naka se bibi na ye na ne ye moa because me mentiase I had to say either say or person any da hopa o se wo bonamani tiafo any da hopa no na say wo say what jam dia any me so memo wa brepa anase bia spiritually ankasa bibi ha no go friend ni nsem wo kan ne bebi ode ne nam no on sound to say obi a wa shed that person o ye ne bone na o sound to say obi a say de o ye bia odi bem abali say ya na say either say hu mi ha brai e say eboa no go wo yere ne nete ana wona na besan wo hu che say wo yere mbajo nye keza afedo ko ha da wa na osa no okotra na osa no oba ha no be wura no dem e de na ho je bi na bibi ha nti obeye wie no na ne so atese e na mekwa e fa na makwakoro omra ne ye ne ntra say anya sa bebi asese ye de fa bia ye de ye beto ye bia ma ono so be hu be obegina no ye de beto nti ama me de meto no nkra say Clement bra
ne ye ne wontena se na ye ne ye nua bai entena se na de ye mfa yi entu yi na emo ye nyina yo nana mama mema Mrs. Cancer happy birthday oda ko bi de adum na so aje so nyame adum tina ye ti ase Mrs. Cancer ukunu ze mama happy birthday nana ya we hu birthday ya na ya mfa ma on okay and Mrs. Cancer happy birthday why e wo UK na ama yes sister ade a oye no medwene ho amenti ase odo wo ho nanso nyansa wo ho ahwe yie so wo ho se udo obi a e ya adeyo eniema nipa na ye no ena ma wunya ni mu do se obi a wodo no na de bia ode sebi nkwase ade na di wo na de bia wo ba wo se medo na maje wo medo na maje wo agwa bi so na to ne nyom first food no be food second food no be food third food and who go be the food za ayo adai nko a oba besia unse ema ye nyini ne yado yo no e different from mema o say 36 years hwede wa yete ha untumi nyina ma wo ho untumi nyina enye bibi ma wo ho hwede na waye ade a be ma ne kan ya eneme hye ye nua ba yi den na won hye ne ho den ne se ama woni ne ye interview na awie no won se wo busa ne se ban ya woni ne wo ban se ade be chi na we free mu a edi ade na ode be ye anka na kuma kura o se ne bone so akatua na wanyen ewurade yesu afena mami Mrs. Nkanza happy birthday nyame adom abusua kuo ni nyina chia nyame nka ho o da nye da kronkron eye me ya eye makoma ya na nke wiase de woni wo bi wo ba eye na entitimu no eden because se ka ba akofo no ohwe ba eden se wo de wa mami oni ho a akora wo de na fa hin eti wonku obetumi ahwa akora unse wo se mia na me ka che ne se ne ho kire ne dia a onfa akora ne mra ne ye hwe no eti mami hu se eto da bia na ne ho kire no ena akora no de ne ba ne de wu se ebo na wuto wu ku no wo wu anya hwe ne bo ne so akatua no wanyen eya mutumi ma de ya papa oba wa bie ne hu nyina o mo odam o wa bie ne hu nyina ofele ne papa ofele ne maame ofele ne nua ofele na damfo wo hu wa no abodam at once owuro bibia wajeja bibia mu amawo na adie nko a na asie adie ya se wo de kakra mpa adan ye ne mama bi ntwe mpra ye de ka utumi hia no na wo ka bi kire no wo hwese de wasia ya ono akra hu a wo solu udua so wo dane enti ye be kire se wo ba wo ne na twempra da no otumi fra wo hye nchen na wo busa wo edie na ekọ edie ne hawo wo yare na wo pe kakra ma wo na wo de na obeya wo si he ya wani age ne hu wo ma me ra ho bre wo ma me ra ho na papa na ema bebre mfantu o mo hofo enye mema nyina na ye do wo mo odo no ewo ho na ya adeyo wo hwe na be ma odo kwa na nakua enyini o odo enyini wo do no na wo no soso ye ne ma na ma odo enyini mimi sia obi na me mpena asa me no oyo oba me no me mpena asa but tata no tata me but me hwe ne ni o ma bie no na odo ni enyini na enyini enyini afa da metim ho ba bia nye dai enye yie so wo do obeka bia no menye dai mente wase enti enye se moye ne o ma bi basa saa enti nipa no wo hwe na wono wa te wo ho gina yie na wuwu ebe ya ne de hwe wuwu sesie ya ba men ebe ya ne de ye nua ba ma enne sesa wadwene wate sesa wadwene na dwene wo ba yi ho na wo jai wo ba yi ade ma wo a wo so wo ba bra bi
wo se aba no di se yansa na akwa akofa no na wo so de awudi ni tu ade be che na wawu nyame hu mobo nyame hu ne mobo ma ko ba bia wo bia ye chia wa ye chia na bia ya le de ya baba fi zao ese da mbuke ne 11 se de ye buki se chira babo ma ko wawo fufuo no ya te na nke wanum koko no se de obi abuku ni di o ya ndi wow hey the first morning wow your university I see wow amen mama se odo o ma wunyini ma wunyini amen be papa na be hwe o mama e wo yesu di mo sa na yi abna nsu o be jani ne mama kan se Akoma Nsem efo na ba belated birthday abna nsu na ne ya fa to suma me na enra obusam se da na adai nam se dan bra ni ni ko se chole sabe no we ne na ne ma me se ya ba no obenya ne ampa na ko Gamisha wati bishop I don't know Gamisha the last one na ma me abam me am late chairman Dr. Christopher Labi and then we happy birthday Dr. Christopher Labi kuma se da opera di shira okay ko so amo amote the family we djuma amen ama mabie na brantie no sensem ya yaka na hanyina se no kure ni wo twa ntra nyambe bisa okay nyambe bisa ade na wode ya ababa wayi oba na wakọ ware no bonsam be fa ne so atua ne so ka to the extent say moto a wan no matwam wow the moto abesi de won oba no atwam oso oji no e ka say are you out of your senses mot e ji na say yedam wo ba wo ne na wo wa no moto na die wo ba me ji wa de masa otu bobo dan ho a ebisa be bo ene de wo hia do sunsuo ba mre bi ba wo be hia do so apetesh ya wa no bi okay dem di jana no yo evangelist ya da se papa pa wie ma memfa aseda ema she's e ko tia ni man tia ni ese mema ne so mdo ho ba jim she said yirukom na mema ne say so de ma ni twipa de blink yeah me nam ti we ya me blink yi so de ya twa ya blink de mema ne so mdo ho ba jim ti she said nyame hira pa na guess so wono manim ti say de ma ko ba me se me di memre woni eje me bag e na madam yenye o say nyame won hram papa Kumasi Sports Stadium wa mo ne Unity Oil no na edi enhwe number ne nie 0249155776 0249155776 enwi papa wani masiesie program bia oba so siesie wani mutire ho kama ede ma wa pedicure ne ade ne nyina ene na she's hey ena mekamfo ede achona da ma na bre bia no wa mama ni mu ye fe etime de dwumadie yi ebe somwo yeah, called Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services. You kuro makwaba. Yeah, nyami se bibi aboko. Nyami adum. Yeah, so die. Yeah, jidi se ma me ye na mo makura na fine. Adum ninti bibi aboko nyami ti wie maye. Okay. Adofonom so beta e kire ma ne ye fefitifia da kosi ne dwada. Enti we die obi oba ye bia nyami won hira no. No onye ne kese die obi biara hwere wo me ma me ayi ase bia nyami won hye nanam. Amen. Me nananom hemfofo MPs me ma Patricia Preje honorable me hu de me nka nkere no na wotwe da wo time echi eyi danso wa anyimi ama nchese me kase me bubodi amenu aba ahwe amayemfo mebo no meje obi nananom hemfo ba ye Kumasi a me hu se de mesi aka no nyame won hira obi bia de obi bia hwe ye bia no on hye nanam ya me ma me nso yi wa anyimi ama o oba pa o mame Dr. Grace Body na sanity I drew horum na obi ya alert se opa ahwe no ofa so oti wo sesa na ho wa ye no ho ayi abosoma kotere da bi odada no ho obi jira so se no ofa no ofa etwam ofa we no
nyame nhyira obi bia a oba beta machima ne ye boko nyame nhyira omo enti mani aso de obi aye ma me nti obi wo hono ma o ezebi a wa aseda na anko hono ma afidie so no na dia mfumso obi anso e bai bia obi amfa nche ai na omo enye nyame nhyira obi bia na grace gift mo ka tete say say de asesam kura yes asesam akoye ni mo ne say Dr. Grace Bodu wasanso akofa edro bia eye more powerful a ebibidro ya onya bibi fufuru ebibidro ya no brane haba meya menu aba won se obi ho no ma e bia na fumso bi ba bia wonya accident kan kwanhia anaso se bia wo ye surgery da ne bia anam ho no e bia aye ekan bi da ho anasa aye kura anaso se bia ne kase no problem bia ba ho ontimi kura aya akana to them ontimi nya ne ho hwe sanipa no Dr. Grace Bodu si fabra obesiesie di ama wanya accident ama na mu abu na ebia make say ya twe na na obi de kra obi asema na o ka kire ofa anyame na dum footballer mu a o wo so de ko baabi wo koye no na ye ma na ye twe afi wontimi mfa ball bi na obi ye to address ya na friend o ka chen say oba agi se wo sa bu nan num ya we to so yenu say sister wo de wa me ya ba you can imagine wo se meko se be ya menya me nan no matimi agina me na so biem okoye obu mu pen o san kan si anyeye Dr. Grace Bodu adaroma enenya me na dom na so tama otimi eba obehunu Grace gift a ye boa na watimi agina na so a ya no want to be man na otimi du tumika koba no na ne time no I say twa match say wontimi emmoball bi enti de ye kan say wo bia say ye bi kura awo so kwa awo so e ma de bebre ta fam awo num no na bi oba wo awie na se bi wanya oha wo ne nan mu miniminu aba bi o wo wie ye na obubu ne nan wantimi anyina na so biem de besi ne nyame ye na dom obedru Grace gift no ya ma nan na sebe nko ya apache akadem no wasori agina honom enti de ye kan se se wo sa o how na bo modern afetu anamo bra Grace gift herbal clinic and laboratory services so na obedru honom a sa o how no ye besiesie ama wo ho ato Grace gift de bia e betena hanom a ye mobo yare ne bebrebe tententen de yentimi nsa de bro ya adwene ya bro ya ho oden so no the Dr. Grace Bodu say onne ne na doctor for no ebro omo ahoden so no eno ne yeka enti se wo ye ni Fred mfiedu no machide kwa enye se menu aba ni fra no say di 15 years kwa obi ntimi nye da bi ye de wo de ba ye beji usika nso ye ntimi nye enti Dr. Grace Bodu ubedru ho kra na wo twa ntro say me mani fra no enya 15 years na wo twa ntro say me nya 15 years a obechew e ho na obeka kira say wani frɛ abro years say e ho na ebe mu akoboko so ni a kira okwan say obi obetimi aye obi ho a ebe bro na ho oden so obetimi aye ma na ho oden bi aka fa kɔ ho de bro ya ho oden so no ye ha o dabi e na sebe achacha kwata di mfredu nu machi e kan say kwata e na emum of a catch us silence. So we say how a nine free honoma. Diaka biano. Would the bedroom Grace gift herbal clinic and laboratory services as ya. Ye be bow near the new brane haba my becky can't boma bow ama wato. Na minu ba say dear Dr. Grace Bodu say and fan to be any say. So we be dress ye ho. Na dear na doctor for the better say you no and I said Dr. Prince and I said obi a better biano. Dear ebe hia ni peduano ne said dear bebo ni peduano and a doctor for the becker nti na omodi so. Minu aba obi ho no ma obedru ho no ma ne ha no enye se no enye no bebre o. Ye nya screen ni wi a ne ye hu se obi ho no ma ensuo pay on pension no. Obi ho ensuo pa a day was minu aba ma no se me e dey kura one glass kura mintimi no was me num so na nso no kura mita mintimi num was wonom no tot enti bottle ba ko no medium ketwa kura di mo oto a e dey wonom was wonom no 2 days oba na ka chen say a day one num kura nye 15 bottles no e was wonom one num kura no
fra no pa no nsia de kosi anwumre no nsia na early in the morning so one more den so obenom warm water okay ye ka kire no onim say e di agro so omumu ni aduro ene ye sa ka kire say won exercise nso mo no woni fruit nso mo ene ye wie na doctor man no immune booster aduro wose de ohia no onti ase Grace gift for mu ni aduro mo so anoma betena fidie so na mo ye dede sa wikra na me ye maame ye na me boabo mo ye maame ya me kodi dwa amaso ye hye no krom no ene oshi ame ode one me be kontokwa ene ande one nam no se adai na me be de wa ye ode wose hwe Grace gift for me koi na me ko me yare na me ko pa yare sa eduro ba ko pe nom de maame ye se ye immune booster me nom ne sa no nko a me nom a 1 week ni dura me mra na ye hwe ene oso kwa no mu screening wa na so man screening no na obi nanam oso mu screening me enti owie o kan o ha no kire osean na owie na o kire o den osean o se menyese na o se di so Grace gift for the omo nye no ma chenchenchen natural way na obo ade adu bra ne haba mana ne se de ebeboa oni padua no ene omo yama enti se opekra se edro no kra se wa no ma wodi ensuo no omo se da bia no se no di so na ne ehwade mini aba papa no frame a no woda masese se wo se wadane a cherekere kwai wo na ekire nkrofo kwa oho wo se afa ni mahu se Grace gift for se mo de hia ni padua no eno na mo ye de ma ye ne boa ye ma enu nti na se obi ba ho no ma na ne yare no mo atimi aboa no na mo atu ase afi o na ne ho ato no no enti de ye kan se Grace gift herbal clinic and laboratory services aso ye yenye bibia ye mfiti nye bibia keke okay ye hwe ni padua no de beboa no no se de car se Toyota car engine ukofa Nissan engine be si Toyota car engine de be ye Toyota engine a entimi mo be brake car no sa so ne padua ne te ehia bibiduro no brane habama enu na ehia se beboa na nsuo nso adoso mo no aye exercise mo na afenso fruit nso wodi aka ho na aboa obi ho ane de ya no obi nso ho a ha no de no e wose enyima na dran kasa ne esanso a kire o se aduane bi ho no ma ye be mo agya die wodi die mu nyina e be kire kwan abefa so abedidi ni nuane e wo so di ene die ni kwa so di ni nyina e be kire na me nua be ma ne gya na wodi so no aboa no enti de ye kan se so obedru Grace gift herbal clinic and laboratory services aso ye na sa doctor for no kire o se sei na ya na de wo mo ahu se enipadua ne hia no eno no mo ka de atro no wa ye na aboa ya so ye Kumasi anom Oshim School Junction Barricades kwan so ena enkra pumpuni mantam so ye wo new Achimota Petroleum Bungalow ye ne Family Life International School ena edi hwe animu me pa cha ofre na woni atwetwe nkomo e wo 0543 32 00 30 0543 32 00 30 ena 0244 0244 126 123 0244 126 123 ya de obi bia asinyame onhira obi bia yes so ya anti akoso anso mechia no baby obi anyame nka na obi a wajo so pa nyame enhira Bell Park e wo dwa so toilet rolls kama kitchen towels kama packet tissues ni nyina e wo dwa so table napkins kama also ya to be a ton 055114 4400 055114 4400 Dr. Nimo ayeni what scientific clinic and diagnostic services kwana kwaje wontafo ne ahenasa Dr. Nche na abenya bie premature ejaculation num ne ade nyina Dr. Behra no to ase ediama eho de me say de wape awo ache efa nani ejremom 0244087687 0244087687 yinsa no aba wo bekwa wo so a pad ya wode kwa no eye Eve labor pad ebeba obatan why guy kama awo na chenu de besiesie ho na fei wo so maye no asan edimu ebiem 0244310620 0244310620 Growfine Herbal Tonic Mojadrom Super Dr. Growfine edron wadi abadi amama ne say ya nonom na nipadua no enyi ni fine ya no nti de waya de achema ne sa enka bidio pese dade da body no eja ne na so bo no ho ban edi free ya de ho no wadro eye Growfine Herbal Tonic 0244
596-532. 0244-596-532. Carisic Ventures, Zahara Mixture, Energy Capsules, Kabum, Fatu Infections, no Ase Bema, Wadro Aye Zahara Man Capsules, and Nebum Rayinam, Ebe treated the Kama at the amount. Hindi Heba Mixture, treating malaria, typhoid, and Afe diabetes, Emani Pedria Edina Home, 0248-569335. 0248-569335. Akoma Musem Jumadi Eshunye. Me dame ho abasisi ayeba afrefo mobre enason. Ena me de kwatena me baby. Me di me pa e de hwe me ba, me bisa ni sika bi mpo. Na ewomu na oba na osan ba na wale ase ne wantimi antena. Ana be ma no esan ba me nchen biem. Ena osan ne me be kan. Se ye nsan tena. Enti me ka cha ne se mintimi ne ntena saa keke. Na kwase ebuo de etosu mienu ensa amba. Nti saa de ne obeya me ho ade. Ono so te ase na emom sikasem ana me se meboa no. Enti meboa no me kwaso ne ye adwuma na iken otwaja. Ono akasa wo ne machine a ye di twandua no. Me na me yo operator girl a me ne ko ye kwotwa esan papai. Me ye koye se adwuma ne nyina ye ya ahoboa de nyama no ko market a na wato nyama kakra na ode abafie. Enti tina me sane ne tina second one na chese me busu eni dia enim ho hwe ye me ni mienu afa da koro na me ho na me te no eya me ta akwa madam fu bi ho na me sumi ye adwuma nti me ba me bedi be na wotwe ana nansa e wo ne ho na masan akọ enti emle bi me ba fie a me be hu empaboa bi wo fie ho na me bisa no ho asem me bisa no se ne wofa ase bi dia ampana ne wofa ase bi nso ebetena aye nchen ne wofa ase ye fre ne ya nti eyo no na mi ni ho no obeka mechi na me se da kro me wo bebi a me ye adwuma ye chebi amanfrum ana me hia ababa wa bi minimu na che eno hu mi na ofle me eno se o mi hu wa che me se an ana edidi nkomo no se na nti wo no kofi ni ya mba peninu no me ba penini papa no ye ka ne ho asem enti kofi no ohwe oba no ana wanya no ho a wakoye oba afoforo ho ade nukura ni eto me so menso no manhyada ama na ehu se ehame anase ehame enti mantimi anje so papa ana edididi nkomo ana me de ba afie me ba blante yi ho so bibia nkyere se waware nani wawale wa himfa na mihu enti me bo mitiri mpo se me ba fie anadwu bi beya 9 to 10 ana me bedu achimasafo me fiche bi amanfro bedu achimasafo me bedu ye no ampa na oba bi te me gate ano me dia man kasa se ye dan ya me ba me mbo ago mini bebi akisha me kofa ki me bie eho na minim se me nenete enti me ye se me wura dan nim pen oba no sore ye e no cross no wo gate na no ana me se adan o se me kwahi ana me se me kwa me dem wante ma se me so ma ante na se o se ono ye be ma no eyire ni kunu ne be ma no na be ma no o so ompeme mi mfiri ho na so be kire wadwen 03224 98035 03224 98035 0243114497 hello wudi me bi akase free owo mi emena mi pecho yewa uni abema ba mi kasevria tuzuma kempa bwa papa mame ya misiamu ni jumebu ya mudi oba asia tuzuma katia mbabwa vuwe jema akuma etesembo na muya jumapa ya misiamu afra hello hello eda fudi baby akase free kwenye lambe kene na ina kana akuma ntimi ya na mbe ya mama mama bi wa mutu wadi okay yeah that's say hello mejo somira afakwata yetie o Akoma FM 87.9 Kumasi Basu obeba yenu aba ye twenu ebi kura na de yenu aba yi ken no awo susu se be ma no na wo be ma bia ba ncha na be ma na free nche no
Did you say you can assemble for setting up Papa Juros or Ekano? It is same your man or so the bar. Your chain one to the one and your mamma come. Did you say in your program, Akoma FM, Edumaya, for your same Yabano? What can I come on to any Tibiano? You couldn't be a baby. My baby in your Bacusia, it would be a mental chat as your Chanapa. It has been Yaba. Yes, so yeah, say hello. Original Nigeria. The Patrol Special and can you be just for Pasagilos? Obey for the color of Uze Bibram. And I'm a course of Swaka who say ya Bibram. Oh, personally, the mark of the Giano, in terms of solidity for you, the lion catch up with your phobia. Oh, me, I had man, I want to know. Mr. Miller, so Anthony putting us rocket to not bigger for. The person is a simple one. The idea is to make the difference. The best way about it, I mean, I'm all talk as a dear and alien enough to them. Almost one checking out a crack. Because I have to them at Oh, hello. Bema na udi baby akasefre. Yo so mira. Champo Buffy, Papa House, as you can watch it. Council mira. Yeah, Makuntera na yaw. Onu keri kadina, ano banana, Amsterdam, ono mo. So na ayo panua also odi akede ba no. Odi say Adam so. Ose wa Mr. Dakun. The odi ado ye ba Mr. Dakun. Mr. Dakun, no. Akoma FM 87.9 Kumasi. That's what me can say. You be say so wo ba so le da me jaya. That be mako wo ba no so bi no be jom. Wo ba no be jom. So the be ma we so wale kura da nya de mo chance you. We dey find out. They be ba jom. E do be emi nya ma no. O mo ko mo wade. O mo mu jom go for za. O mo kwata o do bi am jawo makra. Me da say hello. Hello. Me dey aba papa bi. Eno ne ni ana. Me da say no ana han. Mama share me dey aba. The best mommy. I mean, prophet one ma Ophelia. Now, me abai. I me die. Wo mo be kika. Ya na ya ma. 87.9 Kumasi. No ya me no for ya no ne ba no for ya na me ba na be ma pro no be pam no. This is an answer we na wo ne ebusia na. Ase ebusia ni am papa na nua be ma bia na wo fa bi. Etimi nyiran kan tira se krato we. Wuti mi nko wale me si ene ba wa de ho kwai. It is ebusia no isa obi e no obetira asole akata na. Some of your okay and fear do no asem. I think the man who has a whoopee. So where's so pen or ten and papa baby? If you want some man, no media make us say, or Baba Casa was in a medonua. I mean, because I know them at or bar no Bema. 87.9 a Bema or bar. Or bad Yoko Bema, Bema Bebukasia, or Papa for you be one dear no watching. It is a Yansan and my Mumpan to Madrid. That the open one or Kawasa Malo. 77 were who answer, who answer and Kawasa Mama. Miniaba, I'm not going to be living. That's the last call I would be baby akasefre. Nothing. Mamma, and come home. And come and then Namira. Oh, Mamma, Mamma, let me say, come up, baby. I am not to the cafe. I mean, 2 years. FM 87.9 Kumasi. Me da say me dey ama Serwah Sarpong metena mo ade ma sweet mommy ma course nyame o nhira pa baby a wo bia no ya fe ododo yesre nyampa se nyame nka ho a weekend dey kan na ke wo ma chase booking ba ko ma ko dey beba fie pa ma course me chiacha pa baby no so yesre nyame se onka no no mo no ho ban kopem se munyina mbesan abeka yensa ebiem producer aye Ishmael Haywood what na na akua koko enka Pastor Julius na ba afei obapa akohwe sikapa and afei evangelist Samuel Mensa na yawo ene beluchi ya da mante hwe yen e wo Facebook Akoma FM 87.9 Kumasi na asemasi ehe apa na wa Ya krado na Akoma 87.9 FM. Baba shake your cycle. Say